Salam good friends, welcome to a space where hearts are connected, stories are shared, and every moment is wrapped in barakah. Whether you're here for inspiration, support, or just a warm virtual hug, you found a space where you're always seen, heard, and supported. So let's walk this journey with faith, love, and a whole lot of Ghufran. Yes, mashallah. Okay, what are we doing here today? Today, we have a very special guest. So, our guest here is someone who is currently doing her freelance kan, and she teaches a lot of online classes. Busy gila berahang je. Okay, I actually follow her lah on her channel. So like I see every day ada notification berkali-kali. You have to follow me. Okay, so we have Ustazah Siti Farah Umaina with us today. Woo! And okay, today's topic is gonna be so heated, I guess. Heated. Oh, Dia macam okay, very interesting, very macam, interesting and very relatable to all Yeah. of us actually. Yeah, so I think whoever's watching, this might be a very insightful topic for you. So before we reveal it, let's let Ustazah reveal it for us. Okay, so we have our mood box. Inilah mood boxnya. So dalamnya there's an object that will kind of tell us what is the topic. Masya Allah. Do I have to use it? Janganlah. Tiba jadi tutorial eh. Okay. Yes. So this is what a lip Lip gloss. Oh, okay. Lip gloss. Lip gloss. Kalau lip tint dia tekstur dia lain sikit. Mm-mm. I want to talk about texture now. Okay. Alright. So it's about beauty lah. Yes. MashaAllah. So yes, that's the topic for today. We're going to deep dive into beauty, what beauty means for us in Islam, Mm-mm. and also what are some maybe like procedures, trends that Yeah. are currently going on in our society today that kita pun macam terfikir, is it even possible? Is it permissible? What does Islam say about this? Yes. So I'm very excited for this topic Yeah. personally. So let's just go into it lah. Okay, can. So firstly kita akan play a game, Yes. which is Oh, we have yeah. like a list of beauty trends that we have in mind, Yep. and we're so curious to know, is it permissible? Is it macam, it depends on how it is, or totally tak boleh? Mm-mm. Okay. Okay, so Can. there's red, yellow and green macam traffic light lah. Yeah. So those cards, red means impermissible lah. Mhm. Then yellow means depends. Depends. Ada We had depends. explanation. Betul. And green is totally fine. It's permissible. So yes, shall we start this traffic game? InsyaAllah. Traffic light. Go. Traffic light. Okay. Okay. How about we'll read it out. Then Ustazah, if you think how do you feel about it, then you just raise up the card. Okay. Can. Alright. So we'll start with lash lifting. Yellow. Yellow. Yeah. So Can we- yellow. Can we Apa? get like kenapa? Why yellow? Okay, so firstly, I think we need to understand what is a lash lift lah kan. So it's something that it's a semi-permanent procedure that you extend your natural lash by putting other lashes. Okay, ataupun diorang actually put certain things lah. Certain things to actually lift the lash. Mm-mm. So in this situation, if you just curl it without any material, then it's fine, no problem. Okay, tapi kalau kata dia sampai prevent the wuduk water from seeping through, kan? So that's why kita nak kena understand lah the things that they use in the lifting part, whether it will prevent water from masuk ke tidak. So that's why it's yellow. So doing it per se, it's fine. I mean, beautification is fine. Jadi kita memang suka wanita, especially like we love beauty dan sebagainya. Cantikkan Dan, diri. betul. And even Rasulullah SAW mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Kan Allah itu cantik dan dia suka kepada kecantikan. So benda tu is fitrah bagi kita. Cuma apa pun dalam beautification ni jangan macam more than what is needed lah. Okay, so and by the end of the day it's also the niat. Okay, so the yellow part is mostly whether the Adding extra things to it. betul. Kira maknanya macam it's like akan mengganggu ibadah kita ke tidak lah. Itu saja. Okay. Nak So buat kalau the lash lifting is just like chemicals yang dia pakai, and then it's removed afterwards, but it creates the lift. Oh, okay. Boleh lah. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Boleh. Okay. Secondly, we have brow lamination. Dia macam a bit like lash lifting juga kan. Kind of. But you kind of
the brow is in place kan. Oh. Yeah, correct. So it makes it in apparently place. they use a lifting cream also. Mm. To straighten the brow hair Yep. or change its direction. You know, sometimes ada orang dia punya brow very berserak kan. So just nak mencantikkan. So same also, no problem sebenarnya. Cuma sorry terlupa nak cakap. Dia also yellow. Okay, as long as it is not permanent, it's fine. Like anything that is semi-permanent or fully permanent, especially must be very careful. Okay, it can come to a point where macam memang tak boleh. Because macam problem is usually because kita punya air tu tak boleh masuk. So sama juga, same goes to that. It's just that be very careful in brow lamination asalkan there's no plucking. If there's plucking and trimming even, okay, then kat situ dah masuk haram lah. So macam yeah. But about the plucking or trimming kan, which I think later also kita akan masuk. I think I just masuk sikit saja. So in terms of trimming itself, especially for those yang macam ada unibrow kan, or for those yang macam memang dia punya eyebrow tu terlalu panjang ataupun buat orang boleh ridicule dia, then it is permissible. Okay, but ada ulama mengatakan trim it and don't pluck it. Trim it instead. Macam itu, because the hadis memang specific kata plucking. So what we can do is try to trim it, but this one is only for orang-orang yang sebegitulah. Kalau kita punya brow ni mungkin taklah seperfect mana, tapi dia tak mengganggu, tak ada yang sampai mengganggu penglihatan, tak ada yang sampai orang ridicule kita, then there's no need for us to trim it lah. Macam itu. Okay, then the next one, bedak sulam. Allah. This is quite common now. Yeah. Because dulu tak pernah nampak. I've never seen this one. Betul. And then recently I've seen macam reels that show the foundation, like the procedure kind of gets the foundation into the skin. So they kirakan you don't have to wear foundation every day lah. Like it's already naturally, you wake up and you have foundation on your skin. Yeah, So correct. Ustazah, what's your thoughts on this? Okay. So benda-benda gini pun baru untuk saya. So saya memang kena carilah apa sebenarnya benda ni. So another name for bedak sulam is also powder embroidery or face glow or water shine BB glow. So apparently macam these are the kind of thing names yang ada lah. Okay, so just because nama dia nampak okay, kan kita kena hati-hatilah, because the process is to infuse powder into the skin. Okay, by using a micro needle therapy system or derma rolling lah. So macam ada somehow benda tu injected into your skin. yeah, correct. So before that I just want to say it's red. Yeah, okay. So tak boleh, okay, kerana it creates a permanent barrier okay, to the face. So something that has got to do with micro needling especially, and then injecting of ink or powder or anything lah to the skin, dia dah sama macam tattooing. Although it is not as permanent as tattoo. Tattoo is forever kan. So kalau you nak buka, you kena pakai laser. But then macam all this micro needling, micro bleeding, they are semi-permanent, but then it lasts like maybe 2-3 years. Ada yang few months dan sebagainya. So all this kita banyak ulama mengatakan dia sama macam tattoo lah. Walaupun dia tak fully permanent. Okay, and again lah, there's no manfaat in there lah. Kan, manfaat dia apa? Nak senangkan diri, tak payah pakai foundation lagi. Kira apa? Floss semua tutup lah kalau pakai. Ya, kira macam you pakai foundation lah. Macam kira you pakai bedak. Macam itu, bangun-bangun dia pakai bedak. Macam I woke up like this, you know, gitu, natural gitu. Then to a certain extent also ulama mengatakan it's like taghyir khalqillah, ataupun dia mengubah ciptaan Allah. Macam like this is our own complexion, ini muka kita macam ni. Most of us have uneven tone. Kan, macam ramai je ada benda tu. And there are a lot of other ways for us, macam like, you know, skincare routines and all that can help us with that. Cuma yalah, kadang-kadang macam because of the timing kan, masa yang diperlukan untuk change our complexion ke to be a better one, so orang choose the easy way out dan sebagainya. But berhati-hati kerana benda tu boleh cause again lah, kita punya ibadah sah ke tak ibadah kita kan. So I will say more on ibadah first, but I think later on I will say selain daripada sah dan tak sah, there are other things that we need to also understand why certain beautification ni dibolehkan atau tak dibolehkan. Almost all yang saya akan berikan ni semuanya yellow or red. Okay, semuanya yellow or red. So kalau dekat yellow tu dia masih ada
Boleh fikir sendiri lah. Betul, dengan macam masa orang kata apa, ada choice lah. Ada possibility that you can still do it. Okay, but of course al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Black and white kan. So the one in the middle is the grey matter, and kita diajar untuk apa? Jauhkan Dan tinggalkan the grey matter, right? But I know this thing is not easy lah. Which later on kita akan berbual why it's not easy. Okay, yang seterusnya. Magnetic or glue-on lashes? Okay, hello. Okay, so ni pun saya baru belajar juga. So ada difference apparently between the two. So I think it started with the glue-on lashes. Yes. So where it's a fake lash, then you put on glue, then you put on top, kan? Then the magnetic lashes, it's more of like, it's a magnet lah. So you just put, ada yang macam as a whole, ada yang macam satu-satu and all that, right? Okay, so in terms of beauty punya ni kan, people rasa magnetic tu lagi senang. Why? Because it's reusable anyway. Kalau the glue on is once you dah pakai you kena buang. Okay. But medically also when I do the research, they say that doctors when I cakap the glue on actually macam have a lot of side effects that can cause allergies to the eyes dan sebagainya. So in Islam juga anything that we want to do yang boleh memudaratkan usually is impermissible lah. Macam itu. Okay. So in terms of using these lashes kan, since it's temporary and removable, it's permissible for husband or private use. So but then macam it's like kalau kita again kita perempuan ni fitrah kita suka cantik. Betul. Kan, so kita nak macam tengok lah kalau kita punya bulu mata tu macam lentik macam mana kan. Gitu. Bila tengok macam betul. So you don't even have to say, you just bling. Okay. Betul. Because it makes a lot of difference. Yeah. You know, macam having lashes and not having high volume lashes kan. So if you want to do it, by all means lah, macam itu. But again, how many of us want to do that for ourselves or macam just for the husband ke apa and all that. So that's why it said kalau it's for private use, tak ada orang nampak and all that, silakan. So kita masih boleh nak cantikkan diri kita, but kalau benda tu boleh mendatangkan orang tengok kita in awe, orang macam pandang kita cantik, kita lagi menarik perhatian especially yang bukan mahram, then benda tu is impermissible lah. Again, dia kembali kepada ada manfaat tak benda tu. So in Islam kita belajar kalau benda tu tak beri manfaat dan tak payah. Betul. Okay, next one we have eyelash extension. Okay. Dia macam almost the same tapi sebenarnya dia benda yang berbeza. So eyelash extension ni once you call it eyelash extension, then they become permanent already. So the non-permanent one is just now lah. Kan you buat lash lift, you buat tu semua. So kalau the non-permanent one is still doable, but for the permanent one, I have to put a red here. Okay, so it's a cosmetic application. Okay, where sometimes people use synthetic or natural fiber. Okay, so this one also ada banyak lah ulasan daripada para ulama kan boleh ke tak boleh dan sebagainya. Tetapi ramai mengatakan it falls under wasl ataupun attaching hair, means like hair extension. So tak boleh. So kau tak boleh. So memang ada hadis tu memang dia dah terang-terang mengatakan, okay, Allah curses the one who attach hair and the one who ask for it to be attached. So orang yang buat pun tak boleh, yang dibuatkan pun tak boleh. Macam itu. So hukum dia tak boleh lah. So walaupun dikatakan based on what I tak tahu kesahihan dia sebab tak pernah buat. Walaupun dia permanent tapi it will actually gugur mengikut kita punya ada lashes after 2 to 3 weeks. So itu yang mungkin buat orang rasa so tu yang mungkin orang rasa macam it's not totally permanent. Temporary what you fall off itu kan? Betul. But then daripada masa yang dia tak fall off tu it's haram. Macam gitu. So macam it's like kalau dah haram lah. Kira dia haram tu bila dia pakai, example kalau dia tengah waktu haid lah dia pakai. Kira it still tak boleh atau dia haram sebab solat? Okay, so the haram part is pasal the wasl part. So pengharaman extending whatever hair macam itu. So memang dah ada hukum di situ. So dia dah tak termasuk pun pasal solat ke apa and all that. Not even pasal tabaruj pun. That one is added. That one is added already. Macam itu. So it's like the main reason kenapa diharamkan kerana the word wasl ataupun the word extension. So maknanya memang kita menambah. So dalam Islam tu memang Rasulullah SAW ajar kita dalam hadis
tak boleh, benda tu tak dibolehkan. Macam itu. So because of that is haram lah. So tak payahlah nak extend berpanjang. But have you seen memang ada buat yang panjang dan tebal sangat sampai it macam covers sapu kan. Yep. Macam like, I don't see beauty in that. Tapi for some people I think cause they like the dramatic look. Like It there's is some their own preference lah. like Kan? eyelashes sekarang I nampak there's a lot of different types. So they have like wispy lashes, Correct. the anime lashes. Ya, tapi actually tu cantik lah, tapi tak apalah. Boleh lah buat kat bilik. Siapa yang dah kahwin buat untuk suami. Lepas tu nanti kat rumah mak tanya, apa kau buat ni kat rumah? Nak cantik. Hari-hari suami balik bulu mata lain. Okey lah. Tukar-tukar. Hari ni Tukar, biru, hari- esok kuning. Yes. Tebal-tebal sebelah kiri, kanan tak Kat tebal. kanan tak tebal, pelik pula tu kalau tengok. Yeah. So macam sometimes pasal benda ni is also desire, right? So desire kita tak boleh mati. Dia tak boleh mati. Dia boleh curb. Kan? Kita tak boleh biarkan dia membuat, kita tak boleh biarkan dia mati juga. Dia takkan mati. Tetapi kita kena curb. So maknanya bukannya kita tak boleh buat. Nak buat boleh, tapi ada limitation lah. So nak buat kat rumah. Nak buat dengan suami. Tak ada suami, buat je lah dengan mak. Mak tanya jawab. Gitu je, nak cantik. Tapi keluar macam tak ada apa-apa. Macam like, so you somehow you feed your desire, but to the extent that boleh saja. So and then itu yang kita nak kena nurture and educate diri kita, macam it's not as if I cannot do it. Kan, I still can do it. Cuma ada limitation. Ada boundaries. Yeah, Yeah, ada boundaries. betul-betul. Okay, next one I think it's the same, hair extensions. Sama juga. Kan? So hair extension also the same. Dia under the wasal. Kan. So sama juga dengan dari segi nak pakai wig. Pun sama juga, dan wig ni pun boleh juga dalam macam mengikut agama yang lain. Kan. So macam ada yang menggunakan wig untuk cover their hair instead of macam kita pakai tudung, tapi dia orang tak gunakan tudung, dia orang pakai wig dan sebagainya. So it is known in dia orang punya religion dan sebagainya. So kita pun disuruh untuk tak mengikut macam itu. At the same time sama jugalah macam tadi yang kita bincangkan, kita pakai wig, kita rasa kita tutup rambut kita, so yang orang nampak bukan rambut kita, but it gives the illusion macam orang boleh imagine how our You hair have is the like. visual in their mind Yes, already. correct. So macam it's like, so cover. Okay, the next one. The next three, they kirakan under same category lah. Okay. So maybe I ask macam one by one, then maybe Ustazah you can raise up the two, then Oh, altogether you can explain at the end. Okay, can. Okay, so firstly, red henna. Oh, okay. Red henna. This is the only green. But this is the natural henna lah, bukan Yeah, the red red natural henna. infused colour. Okay. Anything, senang kata kan, whatever colour it is lah, anything yang menggunakan the daun inai, okay, and then the colouring ke apa and all that, yang tidak coating and then the ingredient is halal, then we don't have to worry about it. Okay. Macam itu, so boleh, okay. But then macam there are things yang macam once it's coated atau once the ingredient used is ada benda-benda yang tak halal, then that is where yang dia akan mengganggu ibadah kita lah, solat kita tanya dari segi kebersihan dan sebagainya. So when we say red henna, actually macam kita should just say henna lah. Henna secara umumnya, naturally-nya boleh, no problem. Okay, you nak pakai kat tangan, you nak pakai kat rambut, silakan, no problem. Okay, so that is for the red or the henna lah. Okay. Okay, then the next one is white henna. Okay, so white henna, yellow. Okay, why I say yellow? Because when I look up the definition of white henna, it is something like an adhesive body paint used like henna, and then it is something that can be scrubbed off. So anything that can be scrubbed off means there's coating in it. So dia akan hilang. Kalau you tak scrub off, dia akan hilang in few days. But then once dia ada coating, then dia akan menghalang air masuk. So in that sense, that's why it's yellow lah. So kalau you nak pakai cara, orang kan dia pakai macam time nikah ke apa kan. Silakan, tak ada masalah. Dia sama je dengan cara orang pakai inai yang biasa. It's just that just make sure masa solat dia tu, dia kena buang dan dia kena angkat wuduk dan sebagainya. So begitu. Cuma satu pasal inai, kan ada all the design and all that kan. So design wise, ulama ramai mengatakan anything that is floral and leaves, no problem. So no animals, no design-design yang boleh menunjukkan
benda-benda yang hurafat ke. Butterfly. Tak boleh. Binatang Oh, tak boleh. serious? No. Any binatang lah. Dia tak kisah kalau Sekarang kan mata trending. tak ada gitu. Because I think I pernah hear somewhere about maybe you can depict like a silhouette tapi tak ada mata. Ya, dia sama macam painting kan sebenarnya kan. Yeah. So dalam bab painting ni dia memang banyaklah perbahasan dia. So again, if you ask me if it's a grey area, then Better to avoid better lah. to avoid lah. Macam it's like, you nak kahwin kan, macam you nak letak kucing. Cat lovers. Cat lovers lah Dia ada the whole cats on the Okay lah, hand. to be fair kita semua cat lovers. Itulah. So and if it's to imitate a disbelief symbol, for example, kan, so tak boleh. Okay. It is very discouraged lah. So that is white henna. So I think it's a trend sekarang. Yeah. Orang pakai kan. But then pakai. when you look at the white henna, you boleh nampak it's coated. Yeah. Kan. So macam it's like dia bukan yang masuk macam inai biasa. So nak pakai boleh. Just make sure bila kita nak beruduk ke, nak mandi hadas ke, benda tu dah ada. Okay. Alright, then last one is jaguar henna. Ya, sama juga yellow. So jaguar henna ni is the blue and black colour punya henna kan. So apparently it's a mixture of a natural henna and a jaguar fruit juice. So itu yang, so from the colour merah or brown, it change to black and blue. Macam itu. So sebenarnya sama juga, no problem, unless apa yang you buat tu macam you nak colour hitam ke colour biru tu sebab you nak imitate a tattoo. So again it comes back to niat lah. So in that sense tak boleh. Okay. Macam gitu. So if I macam kalau design dia macam the normal floral henna, that one okay, no problem. Okay. No problem. Even but then it comes back to niat jugalah. Ada orang buat tattoo pun tapi dia nak pakai macam all those apa tu, macam floral pun sama juga. So it comes back to macam aku nak sebab aku nak nampak macam tattoo because of the colour itself. Walaupun sekarang tattoo ada macam-macam colour and all that, but most of the colours will be around those dark colours kan. So sometimes people want to have that feel macam I want a tattoo but it's halal. So people can have that kind of feeling and intention. So in that case it is impermissible lah. So anything yang kita nak buat yang nak macam menunjukkan ataupun nak menghalalkan sesuatu yang haram, it's haram. Goes back to our intentions. Betul. We will talk a lot about that later. Yes. Okay, next kita ada botox or fillers. Just now when you said that macam this thing will be like very relatable to us, I was like, how is botox relatable to? No lah, what we see online, you know. Correct. Sekarang banyak sangat exposure lah. Betul. Yep. Banyak. Okay, so botox, fillers, I can even say macam anything that you inject to your body, kan, for beauty purposes, in terms of yellow. Okay, so in terms of benda-benda gini, dia kadang-kadang bukan not just for beautification per se or aesthetic per se. Kadang-kadang ada for medical reason. Kan, people who have deformity, for example, people that go through accident ke dan sebagainya. So dia perlukan benda ni dibolehkan. Normal lah. Yeah, so benda ni boleh. Macam gitu. So maknanya tu sometimes for them to look back normal balik tu memang tak boleh. Tapi at least it can lessen kan or decrease apa yang ada. That one is permissible lah. Okay, tapi kalau it is done purely for vanity, for aesthetic, then it's prohibited. Macam gitu. But if it's for the sake of the husband, can. But must ask the husband permission first. Anything that you want to do for beautification, untuk husband, dia tak boleh you buat then I buat untuk you. Sekali you nak yang eyelashes tu, sekali suami you Dia tak suka. Dia suka yang macam sapu panjang gitu. Ataupun dia macam ataupun macam dia macam kalau you tak ada lagi I suka, you pergi letak panjang. So tak boleh. So whatever that you want to do for husband, must ask husband permission first. Walaupun niat kita baik. Macam itu, because nak kena tanya husband. So the moment husband kata boleh, dipersilakan. So like the botox ke, fillers ke, even the collagen punya injection dan sebagainya, dia boleh. Okay. Rejuven tu semua. As long the treatment is limited and not to excess. Okay. Again, tak boleh taghyir khalqillah. Jangan sampai dia mengubah ciptaan Allah. Muka kita terus berubah terus, tak boleh.
Okay, but yalah. Kalau tak ada husband, dia boleh kena tanya mak bapak dia. Tak payah. Tak payah. Tu tak payah. Tu untuk sendiri punya tak boleh. Okay. So dia berbeza. Bila cakap hukum pasal suami dia berbeza sikit. Dia ada reason tersendiri kan kenapa kita perlu mencantikkan diri untuk suami dan sebagainya. So kalau tak ada suami, dia tak ada reason untuk kita nak cantikkan berlebih-lebih kan. Dia macam nanti self-absorb sendiri kan, macam like rasa macam aku. Tu masalah lain pula nanti. Betul. Okay, next kita ada wuduk friendly nail polish. Okay. I talk about this a This lot. is very popular. Kadang-kadang kan diorang ada Very yang macam, popular. you just have to coat one layer. It's like sheer bit, so the water Can I still roll my pass eyes? through. Can I roll my eyes? Okay, so I talk a lot about this in my classes. Okay, sebab benda ni banyak ditanya dan benda ni memang macam dia satu benda yang macam dekat dalam diri I tahu macam gitu. Because I read a lot about this, kan, especially from those yang macam cakap, okay, the word wuduk friendly is very, dia boleh buat orang salah faham, kan. Kadang-kadang nak kena faham bila cakap wuduk friendly ni maksudnya apa. Okay, so selain daripada the fact yang firstly kena make sure ingredient dia tu halal, okay, secondly kena make sure that water can seep through. Okay, so usually the wuduk friendly nail polish kan, I think this one also people mesti tak suka I. Jangan cancel guys. Please don't cancel me. This is knowledge, ini ilmu kita share. To state certain facts here. Tapi because people are using it lah. Orang pakai benda ni. Ramai orang kita pakai. Ramai orang kita suka dan sebagainya. Many brands dia claim permeability. Maknanya air boleh masuk. Okay. Tetapi studies is still inconclusive. So again, it's a grey matter. Okay, so I've watched this one video of this one brand, very popular brand in TikTok kat Singapore. So dia ada semua colour dia ada. So dia cakap, macam you cakap, pakai I rasa pernah nampak. So dia kata pakai one coat only. That one itself is a red flag already. Kan, macam it's like everyone knows if you use one coating it won't be nice. Kan. Okay, so dia buat a study where dia macam put one coat in, I think this cotton, kan, cotton tablet gitu, which nanti kalau air masuk dia akan membesar gitulah, something like that. So it took few minutes before the air actually masuk and then dia tu lah. So dia nak show yang macam see water can pass through. Habis you nak letak you punya jari kat bawah air berapa minit apa lama gitu. Tunggu lama ni. Yeah. Because the different kulit bila you dah letak air, dia stay kan. Air tu dia boleh kat situ dan dia boleh meresap. But kita punya kuku punya surface, once air dah tu dia terus tak ada. Takkan ada droplet stay dekat kita punya kuku macam itu. So how do we make sure yang air tu masuk? It won't masuk. You can rendam kot kat dalam air. Then it defeat the Tapi purpose. rendam wuduk kan water. Betul. Then if you flow water membazir. Dia collect water kat bawah. So dia pakai untuk siram pokok ke? Susahnya. There's a lot of steps lah. Yeah, correct. But the plant benefits, I guess. Kan? But berapa ramai orang nak buat macam gitu. So by the end of the day, a lot wuduk friendly benda ni banyak. Even dekat makeups and all that, you know. Macam this makeup is wuduk friendly. Means kalau aku pakai makeup ni, then lepas aku nak kat wuduk, aku tak payah buang. Aku just anu aja and all that. So benda-benda gini must be very careful, and I think brands also must be very careful bila diorang nak declare and advertise that is wuduk friendly. You are macam bila you buat macam itu, you are willing to actually tanggung tau. Betul. Kan, if let's say tak masuk, if let's say wuduk dia tak sah dan sebagainya, berapa ramai orang yang pakai believing that. So this is something yang sebab tu I very macam bila part ni I macam sikit, macam it's like jangan take it so simple kan, macam-macam sambil lewa dan sebagainya just because nak cantik. Kan, you nak colour tangan you boleh pakai inai. Alah, inai colour boring lah. Tak boleh buat nail art dan sebagainya. Again, then this come back to the niat of why you want to use the nail art. Don't tell me taklah fitrah kita suka cantik. But again, fitrah kita suka cantik tu ada limitasi. Kita kena terima benda tu. Macam mana pun kita kena terima there's limitation, especially kita as perempuan. There's a lot of
stories, kisah sahabat-sahabiat yang zaman dulu, how diorang maintain their modesty, which I think later on kita akan cakap juga kan. Macam it's like, itu kenapa kita tak nak jadikan contoh lah. Yang kita ambil ni sekarang macam just because kita nak being accepted dan sebagainya. So things like that. So again, tak ada satu pun wuduk friendly nail polish yang ada di dunia ini yang konklusif in saying that macam confirm boleh masuk. I think alternatively I've seen people like they only wear macam press on nails, maybe time dorang tengah on head and those kind that they can remove easily lah. So they don't have to wear it throughout, and then easily they can just remove. So in that way, they kind of, that's their balance of how they want to wear these kind of nails, but also want to make sure when they orang nak ambil wuduk tu, they can. So that's how I see some people are doing it now lah. I think I pernah nampak or like dengar like, was it a podcast or a video lah? It was about this tukang mandi jenazah. Dia kata kalau macam, sekarang kan ada yang gel punya nail polish gel apa tu. nails. And then like, because when you're dead kan your hand turns cold or something. So it's like really difficult for them to remove tau. Tu walaupun macam you tengah hide ke apa, it's like a bit scary lah kalau you nak tetap use it. Because you never know when you die, right? Tiba-tiba kalau you meninggal lepas tu benda tu orang nak remove susah. Very hard lah. Lagi gel, because they have to macam bake that under the machine. So it hardens. That's why. Betul. So that's why lah macam it's like, these are all the kind of loopholes I tell you, people are trying to justify whatever that they want to do. Macam tadi lah, macam you cakap, because tengah uzur, so tak payah solat. So again, just now I cakap macam benda-benda pasal, kita cakap pasal kecantikan je lah. Dia bukan hanya pasal sah ke tak sah. That is one big thing yang kita nak kena jaga. But then there's another one which is tabarruj. Kan tabarruj. So tabarruj can be explain in so many ways lah. So ada ulama mengatakan tabarruj ni is tabarruj orang jahiliah. Zaman sebelum Rasulullah SAW. So some say that women used to walk openly in front of men. Walk openly maknanya macam dalam keadaan yang macam enticing dan sebagainya. Okay, and tabarruj also boleh jadi, ada ulama kata macam bila dia go out shamelessly and flirtatiously. Kan. So this word is very subjective kan. Macam like kalau kita terlalu mencantikkan diri kita sampai kita menarik perhatian lelaki, then itu dah masuk tabarruj dah. Macam itu. So ada lagi yang mengatakan tabarruj also happen when a woman wears a himar or tudung but leaves the necklace and earring and neck visible. And we are seeing this a lot. A lot nowadays. Kan. And then sometimes people can even justify, at least I'm covering some of it. So this is something yang macam the sad part is when people try to find loopholes and justify. To me, this part yang to me I selalu find it very saddening. Macam itu, macam like just because you want to do certain things, you are willing to find any loopholes dan sebagainya just so that I can do it in public. The word is in public. Kan, you want to do it like I said just now, do it in private. Tapi mesti rasa macam ni, takkan nak nampakkan leher kat private je, buat apa, siapa nak tengok. Kan. So this kind of thing lah, in the end it comes back to why dan sebagainya. So again sama juga. So I think I love the part that you say yang macam bila meninggal pemandi jenazah, and how many of us, ramai saya rasa pemandi jenazah ni kan, bila kalau dengar kisah mereka, when they have to face that kind of situation, kesian tau mereka dalam dilema. So imagine that they have to face that every day. Kan, mana yang macam apa, dengan mana yang tak boleh ni lah, ada benda-benda lain kat badan lah dan sebagainya, yang sampai dah tak boleh nak mandikan jenazah tu dengan secara sesempurna yang boleh. So tapi dalam masa yang sama kita ada di situation sebagai pemandi jenazah, iaitu kita nak kena menghormati si mati. So tak boleh sakitkan dan sebagainya. And a lot of these kind of things, kalau kita nak cabut dan sebagainya, dia akan menyakitkan. So the dilemma is real lah. And kita hidup dah susahkan orang, meninggal pun nak susahkan orang juga tu macam mana. So this is something yang kita nak kena reflect lah kan. Kalau boleh kita ni nak pergi dalam keadaan yang tak menyusahkan orang. In every single aspect. So I really love the point that you ni lah. Kita semua akan mati. That is certain. Kan.
Tapi takkan time kita meninggal tu nak buat orang menyumpah dengan kita kan. Allah. Orang kita kalau boleh nak cakap adakah mayat ini baik, nak cakap baik. Baik, Takut baik. orang nak cakap pun macam Susah kan? macam mandikan dia susah tadi. Kan jangan sampai macam gitulah. Yes, Bilam Zali. mati bila-bila. We have to be at our best self Yeah. all time. Sebab kita nak balikkan diri kita ni ke Allah ni, nak menghadap Allah nanti. Tiba-tiba sendu pula. Asyik. But I think have Good to reminder lah. Have to, because kalau tak, again, beautification, aesthetic dan sebagainya is dunia. It is. Is dunia kan. And kita memang akan tertarik dengan dunia dan sebagainya. But macam mana kita nak balance it, macam mana kita nak macam jangan terlalu sampai kita tu termasuk sangat, so that kita tahu fungsi hidup kita kat dunia ni in the end is kita akan balik. Kita akan menghadap Allah. Kita akan balik. Balik tu bawa 3 benda je. Kan, anak yang soleh mendoakan, ilmu yang bermanfaat dan juga sedekah jariah. So are you telling me wearing the nail art will give you one of these 3? No. Wearing Botox will bring you one of these 3? No. So in my classes I usually will say, if whatever that you do in this dunia dia tak equal to any of these 3, don't do. Why waste your time? We don't have much time in this world. Betul. Kematian tu boleh datang bila-bila saja. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. It won't datang lambat sesaat, takkan cepat sesaat. Dia tak ada macam, dia ni tengah pakai nail art lah, kasih dia buang dululah. Tak ada. It will come anytime. So that's why we have to be at our best self, best space, best of everything. Anytime boleh meninggal. Na'udzubillah, meninggal masa tengah maksiat. Yang kita rasa selama ni aku buat kebaikan banyak. Sekali ni je aku nak buat salah. Sekali meninggal. Kan? So, kita tak boleh take the risk. Yeah. Because there's no coming back to death. Yeah. From death, there's no coming back. Betul. It's a very good reminder also. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Amin. Seram dengar tu saya Allah. Betul. But kita perlu, kalau ada topik-topik lain kan, saya nak sarankan, berbual topik tentang kematian, tentang akhir zaman, tentang judgment day. Masyarakat kita perlu. InsyaAllah. These reminders Ya, betul, sangat perlu. It humbles you down. It makes you, dia akan buat you rasa betapa kerdilnya kita kan, and sebenarnya dunia tu sangat menghayalkan dan sebagainya. So whatever that we are talking about today, semuanya menghayalkan. All this beautification dan sebagainya sangat menghayalkan bila dia tak dilakukan dalam limitasi yang sepatutnya. Because the more you try, you want to do more. That's why you see people yang macam example kalau kita tengok the Westerners especially, celebrities kan, nanti kan ada orang tu macam celebrities before and after, especially plastic surgeries, you can see what damage it has done to their faces and bodies. Yeah. Why does that happen? Because they don't want to stop. They keep on doing. In the end macam tak lawa pun. That's the reality lah. Nak lawa, last jadi tak lawa. People who do fillers kan, Botox and all that, kan, doesn't really end well lah. berapa ramai yang macam is like the fillers actually make diorang lagi teruk. Betul. Makin tak cantik dan Dia maybe tak sebagainya. nampak directly afterwards, but like take some years for you. Yeah, for betul. it to actually come out. Because especially macam Botox, so it doesn't fully dissolve, right? Betul. So this kind of things lah. So macam macam nak cantik, by the end of the day, macam it's like beauty is skin deep lah. Macam it's like kita akan tua. That is something that is certain already. Tua tu mengingatkan kita tentang mati. As Muslim, it's that. But when we do all this beautification, you nak Botox, you nak macam makin nampak muda dan sebagainya, dia sebenarnya buat kita jauh daripada ingat mati. Kan? So itu pun kita nak kena fikir juga sebenarnya. So sebenarnya kalau nampak tua, baguslah. Ingat sikit diri tu dah tua, dah Sedar diri lah. wrinkle and betul, all that betul. kan. Dah lah, terima hakikat kita dah ada wrinkle dan sebagainya. Dah muka dah set ke dan sebagainya. Okay, it's okay. Semua Actually orang that's akan all lalui. beauty lah. Betul, Kan kalau kita kecantikan. look at it really, like if we observe it properly, setiap perkara yang Allah kasih kita, yang kita nampak buruk tu pun sebenarnya kecantikan yang Allah kasih. Betul. Kan? Menerima hakikat kecantikan itu berubah. Mengikut umur, mengikut masa dan sebagainya. And again, the definition of cantik itu kita yang create. Betul. It's up to kita.
Kenapa Mindset kita. dia tak ada satu definisi yang tetap, semua kena ikut. Tak ada. Kan sebab kita semua ada preference masing-masing apa. Betul. Kan saya kahwin dengan suami saya, bagi saya suami saya handsome. Bagi orang lain macam tak handsome. Dah lah, bagi saya handsome, bagi saya cantik, itu cantik. Beauty is Kan? subjective. Betul. So Sebab sama dia juga. Kan so maknanya macam just sebenarnya beauty tu perspektif dia berbeza. Betul. So kita tak perlu nak come to one beauty standard which is happening nowadays and then stresskan diri sendiri. Betul. And then it is never enough. Sebab apa kita keep on feeding kita punya hawa nafsu, our desire. The moment you keep on feeding and feeding and feeding, it gets bigger and bigger. You want more and more. And you won't stop. Okay, let's go on to the next one. I think we have a few more. I think but maybe we'll choose like one or two more since Okay. the rest is mostly about the same as what Ustazah mentioned. They Yeah. are quite Almost the same. include injections and Betul. invasive to the skin, right? Correct. So maybe about coloured hair dye. Oh, okay. So kalau warna blue, pink, ash grey tu semua permissible tak? Okay, dia yellow. Okay, but mostly it's permissible lah. Okay, so for example, whatever colour you want to use, especially for ladies, dipersilakan, tak ada masalah. Just make sure the ingredient is halal and then there's no coating. So one of the ways to make sure there's no coating is bila you bersihkan rambut you, dah tak ada warna keluar lagi. So the eye is transparent. Okay, so if you ask me personally, don't do this on your own. Okay, go to any Muslimah salon lah. Okay, important Muslimah salon. Why? Sebab dia halal ingredients. Lagi? Why must go Muslimah salon? Oh, okay. Tak ada lelaki at the yeah, salon. betul. Okay, lagi? Dia jaga aurat kita. From? From ajnabi and wanita bukan Muslim. Yes. So this is something yang ramai juga terlepas pandang. Yep. Okay, so selain daripada kita pergi to Muslimah salon to avoid the man, but actually it's more to avoid the non-mahram. So we have to understand non-mahram kita is not just men, but also women who are non-Muslim. So we have to be very careful. So gunakan, nak go for any tu, go to a Muslimah punya, tu yang pertama. Then secondly, when you go there, you know that they will use halal dye and then they will make sure that your hair semua dicuci dengan rapi dan sebagainya. Then it's fine. Okay. But, okay, there's another but. Avoid black colour. Yeah. Okay, sebab sama juga kerana bila kita, usually people want to dye is because selain daripada nak cantik, tapi nak to cover the white hair lah. Okay, so you can cover your hair with any other colour except for black. Okay, sebab black tu akan mengingatkan kita tentang muda. So diharamkan dalam agama. Okay, so selain daripada colour tu, nak colour apa silakan. Tak ada masalah. But lagi untuk wanita pakai tudung, silakan. Tak ada masalah. Why? It's covered. So you only open your tudung kat rumah yang boleh tengok mahram you. Tak ada masalah. Of course, at the same time, do not have the intention of macam nak flaunt lah. Rambut aku hijau. Tak payah. Okay. But then for those yang tak memakai tudung, okay, as we know, tak pakai tudung itself is ada dosanya di situ. And then when you colour, obviously you want to show. Kan? So dia punya tu is stack lah. The scene is stack lah kat situ. Layer. Yeah, correct. So the action of colouring the colour is no problem. Colouring the hair. Colour apa yang cakap? Colour. Colour Tak maaf. Banyak sangat. Pening. Okay. Colouring the hair, Yeah. it's fine. But the moment you buka tudung you, kan, then maknanya macam, you cannot run from the fact that you want to show people your hair. Yeah, people will see. Yeah. So the moment benda tu happen, then that's where the problem pasal like, the flaunting happen lah. So kat situ ada pengharaman dia lah. So colour whatever colour you want, as long also you tak colour tu sebab you tengah nak mengikut seseorang, mengikut sesuatu culture yang bukan baik. Macam itu. For example, you nak colour your rambut semua jadi rainbow. Kan? So kita faham itu culture apa, then tak boleh lah ya kawan-kawan. Okay. And one more that this one I actually went around lah. I asked some of the staff here. Okay. So one of them asked about whitening pills. Oh, okay. Yeah. So sebab it's Boleh. something yang kita consume. Oh, boleh. Hey, There's there's nothing wrong in changing the colour of your skin from dark to light. It's green. Green? Green.
green. Sabar. Belum. It's yellow. Oh, it's yellow. Yeah, Let's but hear it. it has to be something that is not permanent. They have something that is permanent. Makan. Yeah. So macam permanently kulit you terus cerah je. Macam itu. So again, why dia mengubah apa yang Allah dah cipta lah. So example macam kita kulit dah tan tapi kita nak putih forever, permanent, tak boleh. So if you eat whitening pill ke apa tak jadi masalah. Usually the whitening pill ni macam it's more of like even kan, whatever that is uneven kan. Or even you use the cream dan sebagainya, no problem. Tak ada masalah because all those things the moment you stop, kulit you kembali normal. Macam itu. So apparently they have a procedure, a cosmetic procedure yang actually boleh terus tukar permanently. So if it's permanent then cannot. So whitening pills usually it's not lah. So it's fine. Okay. Lepas ni semua beli. Oh, Allah. Okay. Nak lagi satu boleh tak? Boleh. Silakan. Please. Which one are you curious about? Nak buat Tak sebab tak. Which one? I've seen a lot actually dekat TikTok pasal orang buat fat freezing. Macam muka diorang nak kasih slimming but like they use like some instrument Some tool lah. some tool kan. untuk Apparently it's called, tak tahu salah sebut agaknya ni, cryolipolysis. I don't know. So it's a non-surgical procedure. Yeah. Okay, and then they're naturally eliminated by the body over several weeks or months. Yeah, so reduce stubborn localized fat deposit without harming surrounding tissues, resulting in more contoured appearance. So benda ni is permissible with conditions. Okay, so firstly must make sure that there will be no harm, no side effects. So this one is based on apa doktor cakap lah. Because different body different kan. So usually macam nak kena go through medical check up first dan sebagainya. So as long as dia tak ada side effects ataupun tidak ada benda yang boleh memudaratkan, okay, that is one of the conditions. Second, the purpose of the procedure is for improvement and not for aesthetic ke apa dan sebagainya. So you know some people they try their hard to actually lose weight, you know, certain things dan sebagainya, susah. Kan, so some people go for bariatric surgery dan sebagainya. So all these things tak jadi masalah. Boleh saja. Yang dia actually potong usus betul. So something like that lah. So tu semua tak ada masalah. Especially bila dia kira when obesity actually tengah mengganggu dia punya kesihatan. Macam memang doktor kata because of your obesity, for health reasons lah. Betul. Okay. Then boleh, tak ada masalah. Then lagi satu nak kena make sure if the fat area is in the area of aura. So kalau kita, especially kalau kita perempuan, is semualah. So kalau doktor kita lelaki, enggak bisa lah. Macam gitu. So kalau perempuan dengan perempuan, whatever that is between the surah wa rukbah ataupun apa ni, pusat sampai lutut. Kan, then pun tak boleh lah. Perempuan lain tak boleh. I think just now we also tambah sikit lah pasal waxing. Also the same. So those that wants to do the waxing down there especially, it is not permissible because of the aura part. Macam itu. So ni semua benda-benda. Sebab again, dia bukan sesuatu yang mudarat. Macam kalau wanita melahirkan, that one no choice. Kan. So whoever doctor yang you ada, some people dia ada kelebihan, dia boleh ambil doktor private, dia boleh pilih doktor dia, no problem. But some people tak ada, so they have to go for subsidized. So macam ada isu what if yang ambil anak kita tu lelaki macam mana dan sebagainya. So ni dalam situasi-situasi di mana sambut. Kalau ambil kesian. sambut. Ambil Ya. Okay, so sambut anak. So in that situation tak jadi masalah. So sebab benda-benda gitu is memang yang boleh memudaratkan. Kalau nak tunggu doktor perempuan datang, mungkin ada kemudaratan berlaku dan sebagainya, then no problem. But in terms of like fat freezing, you nak do waxing, you can, dia bukan sesuatu yang mengganggu you punya nyawa. So that's why in terms of aurat nak kena jaga. Okay, so the next question that we have, kita dah habis kita punya game by the way guys. But that was a long game. Yeah, that was a long game. But if you guys do have like some things that you are curious about, boleh je put it in the comment or like in our safe space. And inshallah we'll address it. Yeah. Okay, so our next question is, how do we balance the desire to look good with maintaining modesty and Islamic values? And what role does intention play in making beautification permissible or problematic?
Okay. I think it is very important to understand yang Islam dia tak melarang kita untuk cantik. Kan, tetapi ada larangan in terms of vanity. Okay, so nak cantik lah, tak jadi masalah. But the problem yang kita tengah hadapi sekarang masyarakat kita is the vanity itself. Kan, pressure, peer pressure, trends dan sebagainya. So these are the things yang kita nak kena highlight lah. Kan, so it's very important sebagai muslimah, apa pun yang kita buat dalam kehidupan kita, kan, anything sebenarnya, first kita mesti buat to please Allah. We must have that at the back of our heart, at the back of our mind, semua. Kan, macam apa pun kita buat, kita pergi kerja, kita masakkan anak kita, apa pun, kenapa kita bangun dan sebagainya, is to please Allah. The moment kita faham benda tu and kita jadikan tu moto hidup kita, kan, kita bukan tak kisah apa orang cakap, tetapi kita tahu kadang-kadang bila kita buat tu orang tak suka ke apa, tapi kita tahu benda tu please Allah, kan, it's not what other people are doing dan sebagainya, dan kita akan be more steadfast lah. Betul. Okay, and then bila kita faham yang kita buat dia kita please Allah, especially in terms of our beauty dan sebagainya, it will actually increase kita punya gratitude towards the blessings of Allah Ta'ala. Kan, apa yang Allah berikan ni semua dan sebagainya, kalau kita letak tepi kecantikan, the functions of everything yang kita ada ni, mata kita, muka kita, mulut kita, the function kita boleh guna. Kita boleh nampak mulut kita yang mungkin sengit ke, yang uneven tone ke dan sebagainya, kita masih boleh berbual, kita masih boleh makan, kita masih boleh senyum. Yang ramai orang ada yang tak boleh. Kan, so kenapa kita nak bila kita nak ubah benda-benda macam dekat muka kita ni dan sebagainya, kita kena faham dan kita kena tanya diri kita, adakah kita buat ni menunjukkan yang kita ni tak grateful dengan apa yang Allah kasih. Because it's more than that. Kalau kita nak cakap pasal beauty, it's all surface, kan? It's all surface. But when you go deeper, kegunaan hidung, kegunaan mata, kegunaan mulut, all this nikmat yang setiap hari kita ni bukannya bersyukur every day yang kita boleh bernafas hari-hari. Kan, orang yang asma akan faham. Siapa yang asthmatic, yang bronchitis dan sebagainya, sesak nafas akan faham the value of you boleh bernafas dan masukkan oksigen dalam lungs you. Tapi kalau kita yang tak ada, hari-hari kita hirup je ni, kita tak adalah macam alhamdulillah dapat oksigen. We take our basic functions for granted juga kan? sih. And kita breathe pakai apa? Hidung dan mulut. Tapi yang kita risaukan, hidung kita tak mancung. Yang kita risaukan, mulut kita tak plump. Kan? Padahal kegunaan mereka tu lebih membantu kita hidup kan sebenarnya. Bayangkan tak ada hidung. Bayangkan tak ada mulut tertutup. The one that should not be named. Should not be named. Okay, best of luck. Okay, so macam it's like, I think we need to see deeper. Baru kita akan macam realise macam, okay, whatever that is on the surface, it's not that it doesn't matter, it matters, but it can be done in certain limitation. Kenapa kita nak kena do all these procedures when there are a lot of sekarang nowadays skincare routine kita, Masya Allah. Kan, macam you just have to be consistent aja, and maybe have money lah because it's very expensive. Mahal sih, 10-step routine tau Koreanya. Betul. Lepas tu nak beli kena beli yang mahal. Lepas tu kalau tak sesuai dengan skin nak beli lagi. Betul. Lepas tu nanti skin purging lah. Macam mana. Kan, but real though. Betul kan. But that's still a better way rather than you want to change everything, you know. Macam itulah part yang macam kita boleh nak give in to our desire to look good. You know, there are better halal way yang confirm not permanent, that you can stop anytime if it's macam not good for you ke dan sebagainya. So macam, but I think kita nak kena always understand that we need to always be grateful lah, kan, of apa yang Allah dah berikan kat kita. And jangan sampai kita nak cantikkan diri kita because of temptation, okay, and then because of kita nak deceive orang. Kita kadang-kadang dekat Instagram post dia cantik. Tengok Ustazah Farah putih tengok depan tak sangat lah. Kan flawless muka dia. Kan, all the filters nowadays kan. I suka tahu kadang main filter. Betul. Kita semua guilty. Fun. Macam like, my face can be like this. Ni paling seram yang the Chinese beauty influencers. Diorang sampai buat prosthetic hidung semua. Lepas tu they remove everything. Orang
Kan dia really change kan. literally talking about the Yeah. surgeries part. Betul. Tak, not the surgery. They put like macam like a prosthetic nose. Then they make up. Yeah, then they make up. Apa tu like Mata yang mata kecil semua jadi besar. So So I it's was really like macam wow. he's a different person. Betul. Macam like dia orang dah jadi macam like all those idols, you know. Betul. Cantik. But then bila dia orang remove is like it's just a normal person. Social media is not real. Not Betul. real. Macam it's like macam yeah, if you want to do that then do that lah. Something that you can remove anytime, you know. Macam like you don't have to. But again lah, do it in your room then that's it lah. Kan. Don't show me. Correct. Then we have this thing yang macam what do you call that? Yang kalau dekat macam online you are not who you are actually. What do you call that? Catfish. Oh catfish. yes, yes. Catfishing. Kan. So that is also deception, you know. Macam it's like gambar lain bila jumpa alamak lain. Macam gitu. So yeah, kalau kita tak boleh be comfortable with diri kita sendiri, how do we expect people to respect us? How do we expect people to accept us? Kan. And then nanti bila orang tak terima, yelah aku tak cantik sebab tu dia tak terima. And then you go, because in the first place you go post benda-benda yang menipu already. Sometimes yang buat orang turn off with you is because of Dah the ada deception. expectation. Yeah, macam it's like macam again kita semua ada preference. Yeah. So and then gambar you memang click dengan preference dia. Then bila jumpa lain. Kan. I'm not saying that macam then I have to show my ugly self ke again. Kan kembali kepada definisi lah. If you say you are ugly, then you cannot expect people to tell you you are beautiful. Kita sebagai manusia, kita sebagai diri kita, kita mesti cakap kita cantik. Kan. Kita mesti cakap kita cantik. You are beautiful. Betul. Kenapa kita cantik? Sebab Allah ciptakan kita cantik. Allah ciptakan kita ahsanul khaliqin. The best creation Allah pernah create. And then why kita kat sini mengatakan I'm ugly? Something for all of us to reflect lah. Kan maknanya kalau kita say that we are ugly, then we are going against apa yang Allah tengah buat. Kita tengah cakap ciptaan Allah itu buruk. So sebenarnya the worst critic usually is ourselves lah. Betul. Actually, the worst- comparison, Betul. expectations of others that we put on ourselves. That one really, I think yang penting that you highlighted Ustazah is the fact that the importance of reframing and also definition. Tu yang Yes. paling penting. You define lah macam diri you kan. Why are you giving other people the right to define you? It's Ya, you. betul. Kan you nak cantik, you kena yakin you cantik. Itu adalah fitrah kita. Kita nak keluar pergi kerja, kita tak akan sembrono. Kan I nak datang podcast ni I tak akan macam tak mandi ke, then okay whatever lah. Okay let's Mandi tak? start lah. Mandi. Alhamdulillah mandi. Alhamdulillah. Kita tak boleh macam ni kita berpeluh nanti. Betul. So begitu. So I think it has to start with us. Kan dan sebagainya. Dan macam benda-benda kat luar ni dia boleh influence kita. Kan dan sebagainya. But I think apa yang ada dalam hati kita ni mesti kuat. Mesti kuat. So kita mesti ada that self esteem yang kuat, yang bahawa Allah ciptakan aku cantik walaupun muka aku ni, walaupun kita tahu, kita faham the standard of beauty out there macam mana. Kan macam orang suka wanita yang mungkin langsing, tinggi mungkin ataupun tak kisahlah apa macam itu. Ada certain standard yang orang berikan. Itu orang berikan. Kenapa kita nak kena tunduk dengan orang? Kan biarlah. Kalau kita tak sampai standard dia, sudah yang letak standard pun tak siapa. Tak kenal pun siapa. Betul. Kan it's just happening around the world dan sebagainya, and mostly dekat Western. Tapi kita punya terikut dan sebagainya sampai macam gitu sekali. Societal and influencers punya influence Yalah, betul tu. Influencers punya Correct. influence. So kena be very careful lah. I think one of the things that I also always advise or macam ingatkan kan in my classes is it is very important the people that you surround yourself with. Kan very important. I think later I will talk more about that also insyaAllah. Like our circle of friends lah. Kan? Betul. I think we talked a lot. I think Ustazah ada mention a lot pasal expectations, social media kan. The people that we surround ourselves with also. I think at this age or like people younger than us lah, macam between 17 to 20 gitu, it's a very impressionable age. So macam senang for you to terikut all these trends without really like thinking about
okay, what's the effect on it on us in the future, right? So maybe to give like a bit of motivation for us, how can we reframe this mindset that beauty ni is in the eye of the beholder lah, in our own definition and to please Allah. So maybe you can share with us some stories from women in Islam, how they have viewed beauty and how they strive to, you know, keep themselves modest while still also looking presentable and beautiful. Yeah. I think sebagai wanita muslimah especially kan, one advice I would say, if there's any classes about women in Islam, masuk. We need role models like that. Kita dah kurang sangat. Nowadays nak cari role model macam itu susah. Susah sangat. Kan role model yang ada yang ramai tergila-gilakan mungkin are usually the negative ones lah. Kan what we see online dan sebagainya. So I think it's very important for us to go back. To go back. So I won't take orang-orang yang kita tak kenal. I've chosen the 4 women yang dijanjikan syurga. Okay, which is firstly Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Sayyidatina Maryam alaihi salam, Sayyidatina Asya binti Muzahim, and also Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Okay, so why I choose these 4? Sebab kalau ada banyak you nak belajar 4 ni. Belajar pasal mereka dalam-dalam, get to know about them and try your best to emulate whatever you can. Kan these 4 diorang dah cover holistically. Apa yang kita as seorang wanita, tak kisah apa situasi kita, dah kahwin, belum kahwin, kan janda, tak kisah, kan anak dara, tak kisah, whatever kita boleh dapat daripada mereka. Okay, so I think again comes back to the definition of beauty lah. So hari ni kita banyak cakap beauty in terms of surface, but bila kita balik kepada Ummahatul Mukminin, kembali kepada wanita-wanita solehat ini, okay, it is never about that. Betul. Kan? They are known to be people who cover everything. Yeah. Kan? Berbual dengan orang pun ada hijab. Kan? Never seen with others yang non-mahram dan sebagainya. But of course if we want to bring that to our life now, it can be very difficult lah with kita punya keperluan untuk bekerja dan sebagainya, and how kita di Singapore ni kehidupan kita macam mana is different. But then from there kita boleh nampak how they don't bother with physical beauty per se, yang lagi-lagi bila benda tu kena mengena yang dengan the non-mahram. If they want to be beautiful, they want to be apa cantik dan sebagainya, is for the mahram sahaja. So especially kalau yang dah berkahwin, is especially for the husband lah. That's all that matters, kan? So but then they are the people yang cantiknya di benda yang lain. Maksudnya the highlight of beauty dekat mereka tu di benda yang lain. So for example, for Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, okay, kita kenal dia sebagai seorang businesswoman yang sangat terkenal, okay, dan kaya. Dia kaya. So And way older than Rasulullah at that time. And we can see that apa yang Rasulullah SAW nampak dekat dalam Sayyidatina Khadijah ni is something that is beyond the surface of her beauty, kan, macam physical beauty dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, walaupun dia seorang janda, kan, walaupun dia tu seorang businesswoman, dia tetap menjaga diri dia with dignity. Maknanya bukan senang-senang orang nak berbual dengan dia, bukan senang-senang orang nak macam nak reach to her is not that easy, kan, dan sebagainya. So she is known for someone to be financially and socially influential. You want to talk about influencer? She is one of the influencers last time. Kan, orang pandang dia in terms of both financial and social. So memang number dia tu bukan hanya kerana dia tu businesswoman, dia kaya, but socially also she was being respected. Kan, and we know that respect bukan sesuatu yang dibeli dan sebagainya. It's something that you earn. Kan, so sebagai seorang businesswoman to earn that respect from men on those days, kan, sebelum zaman tu, zaman jahiliah dan sebagainya, it's not easy. It's not easy. Kan, dia tak bow to whatever that is happening during that time. And whatever that is happening during that time, the man can still respect her. That is mashallah. Inspirational. Yes. That's beauty. That's modesty. That's dignity. Itu yang kita nak dalam diri seorang muslimah. Kalau is there something yang kita nak dapatkan kecantikan, the beauty of ourselves, that buat apa cantik luar, dalam tak cantik. Buat apa kat luar cantik jadi tarikan ramai lelaki. And kita boleh bangga ke dengan benda tu?
Buat apa nak bangga dengan benda tu? It's something that is very shameful and sinful. So kenapa kita nak banggakan? So whatever that is being posted on social media dan sebagainya, all these negative influence, especially on physical beauty dan sebagainya, is actually tengah menarik kita punya modesty, menarik kita punya dignity sebagai seorang wanita dan Muslimah. Women first kan, dan kita additional Muslimah lah. Macam itu. So Islam datang menaikkan martabat Muslimah, menaikkan martabat wanita. But what's happening with the beauty punya trends dan sebagainya nowadays, I think it's pulling away from that. So this is something yang kita boleh fikirkan lah. Kan even bila dia nak approach Rasulullah SAW in terms of nak ajak Rasulullah untuk bekerja dengan dia, bukannya dia macam okay, aku nak kau kerja dengan aku. Tak ada, dia ada cara, ada sistem dia. Dia nak even bila dia nak kahwin dengan Rasulullah SAW pun sama juga. Kan, so ini adalah wanita yang menjaga kehormatan diri dia, kan, menjaga kehormatan diri dia depan lelaki yang masya-Allah, macam itu. Tapi kita something for all of us to reflect lah, kan, kita suka macam mana cara kita, kan, kenapa kita suka, kenapa kita tertarik, kan, jangan sampai kita tertarik dengan seseorang, especially lah ni saya tambah siapa yang nak berkahwin dan sebagainya, kan, kenal hati budi. Kan, jangan kerana luaran saja. Of course lah, kita ni nak jugalah kahwin dengan yang sedap mata memandang, kan, ni nak bangun tidur tengok ni, kan, so tak nak lah tak tengok appearance, so nak juga, maknanya preference kita tu mesti ada lah juga, kan. Tetapi dalam masa yang sama, more than that, dalam tu the dignity, the modesty, macam mana dia dengan kita, especially sebagai seorang wanita, itu mainkan peranan. Okay. Then when we go to Sayyidatina Maryam alaihi salam, okay, so seseorang yang dituduh melakukan benda yang tak elok sehingga mengandung, kan, sedangkan kita kenal Sayyidatina Maryam tu ibunya memang dah declare yang kalau siapa pun anak dia kat perut ni, dia akan give macam untuk kepada Allah lah, maknanya macam untuk dia devote kepada Allah dan sebagainya. So she spent herself in isolation for so long. Kan, dia menjaga dan ibadah je memang Masya Allah dan sebagainya, pun kena tuduh. Kan, kerana Allah uji dia dalam the fact yang dia tu got pregnant, kan, without getting married dan sebagainya. But at the same time, pasal dia trust Allah, sebab dia punya devotion to Allah, dia tahu whatever ujian Allah kasih kat dia, dia tahu Allah akan prove her innocence without any doubt. So we are talking about a woman, okay, yang dia devote diri dia in worship. I think that is much more important than taking care of your physical beauty. And there's a lot of beauty in that. Mana-mana lelaki kalau dapat wanita yang dia devote diri pada Allah, I tell you, you got the best wife ever lah. You don't have to worry. You takkan worry, isteri you ni takkan tarik you pun lah ke neraka dan sebagainya. It's easier kan. Bagi mana-mana lelaki, I believe, bila you berkahwin dengan wanita yang beragama, okay, yang faham apakah tanggungjawab dia di dunia ini terhadap Allah, especially, suami tu dah boleh relax lah. Kan, sebab tanggungjawab suami untuk mendidik isteri kan. Tapi kalau you dapat isteri yang dah sendiri dah boleh take care of herself, kan, somehow your job pun dah done. You don't have to worry too much. So sama juga bila nak cari pasangan, kan, jangan cari yang cantik di mata sajalah, kan, because banyak benda lain yang you nak kena jaga. Dan sebagainya. So we learn that from Sayyidatina Maryam, pun tak kahwin, kan, tak memerlukan mana-mana lelaki pada saat tersebut. Okay, so in the end Allah still prove innocence dia. And why? Because dia punya tahap keyakinan dia kepada Allah tak apa, kan, and dia do all that in isolation. Dia melahirkan anak dia seorang-seorang, tak ada orang tolong dia, kan, tak ada orang tolong dia. Dulu tak ada epidural, tak ada laughing gas ke apa, tak ada. Kan, so Allah suruh apa? Pegang 2 palm tree ni, and then for her to lahirkan anak. Tak ada bidan, tak ada apa. She did it all alone. Kan, tapi sedikit pun tidak meragukan, tidak menggoyangkan keyakinan dan iman dia kepada Allah. So if there's something that you want to delve yourself into, delve in worship, delve in devoting yourself to Allah SWT, I think that is much more beneficial, that is much more needed, especially kita yang tengah hidup di akhir zaman ni. So I think apa yang saya cakap tu, I think is more than important for daripada physical beauty lah.
Betul. Kan. And satu surah yang ada nama dia dekat dalam Al-Quran. Surah Maryam. Masya The Allah. only. The only. Masya Allah. Kan cerita pasal Sayyidatina Maryam ni banyak. The only lady name in the Quran yang dapat that one. Betul. Dan amazing kan, saya suka sebab dia punya surah, dia punya first tu paling unik lah. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Nak bayangkan yang lain kan. Saya macam paling panjang tu nak kata nafas. Kaf. Kaf 6, Ha, Ya 22. Lepas tu Ain 6. Ain nak masuk Sad tu ada ikhfa, dengung 2 harakat. Lepas tu Sad 6 harakat. Oh panjang. In one breath. You guys do the maths lah. So I just rasa it's unique. Very unique dan sebagainya. Dan dalam surah Maryam banyak dia punya domir. Selalu kan ka. But because setengah cakap pasal perempuan dia jadi ki. So I don't know, for me usually kadang-kadang bila baca surah Maryam jarang baca kan. Mesti tersalah. So selalu is like selalu kan ka, ilaika, ka. So but then bila dekat surah ni banyaknya ki because talking about Sayyidatina Maryam. So this is one of the amazing part lah macam itu. So kita kalau nak jadi legacy, kita nak jadi influencer dikenali, biarlah jadi yang pada benda-benda baik. Yang orang ingat bila satu hari kita meninggal dunia, yang diingati tu memberikan manfaat. Instead of kalau kita meninggal dunia, yang diingati video yang ada semua benda-benda yang pasal beauty semata-mata. Which kita tahu, whatever video you do now, 5 years later, dah tak masuk akal dah. Beauty punya trends dah change. Kan? Look at eyebrows. The different kind of Just eyebrows. in 3 years dia tukar banyak. Dulu punya eyebrow nak kena macam tajam lah, apalah. Sekarang lain. Kurus, lepas tu tebal, lepas tu one time. Dulu masa I tengah teenager, I di antara orang yang very enthusiastic on makeups tau. I suka tengok. I suka emulate and all that. Eyebrows di antara benda yang I tak boleh buat. Because to me it's too difficult. Macam itu macam mana diorang buat dulu dengan concealer lah apa. Ya. That kind of Pasal trend. bila I buat je lain. Dia jadi macam tak cantik je macam itu. Macam itu. So it's like macam, so you can see that. So whatever that you want to live kan, macam especially siapa-siapa antara kita yang nak jadi influencers and all that. Kita yang nak buat podcast, Masya Allah your podcast is very good. Teruskan, selagi boleh teruskan. Okay. 10 tahun, 20 tahun, the moment you pass away, you dah umur 60-70 tahun, this podcast masih kat YouTube. For example, masih online dan sebagainya. It won't hilang. Orang tengok benda tu menjadi apa? Ilmu yuntafa'u bihi. Yang kita cakap yang 3 tu. Kan? So menjadi ilmu and dia jadi chain. This is the investment. It adds and add and add. Tahu dia takkan stop. You want that. But if you punya content, macam kalau pasal beauty ke apa tadi and all that, firstly dah tak relevant, orang dah tak nak tengok. Kan? And then kalau orang tengok pun, habis tak tahulah aurat kita terjaga ke tak, kan? Banyak beauty contents tak jaga pun. Kan? Bila makeup tu nampak segalanya. Kan? Bila nak sini, nak manung kat sini-sini, rambut semua ternampak dan sebagainya. So, this kind of things. So, be very careful. And usually benda-benda kalau dah go online, susah nak tarik turun bawah. So, if you want to leave a legacy, you want to be influential, dan benda tu is evergreen. Do something yang macam saya cakap tadi lah, yang comes back to that tree. So insyaAllah whatever that Wolf Friends is doing, this is the align kan, to one of the 3 things yang you all akan bawa balik insyaAllah. Sentiasa jadi macam itu. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. So insyaAllah so far alhamdulillah. Saya akan sentiasa sokong podcast sebegini, and I think we need more for kita punya ummah and community especially lah. Okay, so you want me to continue? Yes, okay. Yang I'm so excited. Okay, so the next one is Sayyidatina Asiyah binti Muzahim. Apa istimewanya dia? Dia adalah seorang isteri yang sangat disayangi oleh suami dia Firaun. Sangat disayangi. Okay, tetapi the moment dia declare Allah itu Tuhan dia, terus suami dia become a tyrant to her kan, dan sebagainya. Dan sepanjang hidup dia hidup dengan a very cruel oppressor. Siapalah lagi cruel? Kan memang terkenal Firaun tu dengan dia punya kezaliman dia dan sebagainya. But at the same time, it does not define Asiyah as the wife. I think this is something that we need to learn dalam kehidupan kita, kemasyarakatan kita kan, kita dalam masyarakat kita. Walaupun suami isteri dan sebagainya, we should not see them as one.
Sometimes husband problem tapi kita tak boleh cakap isteri dia macam itu. Macam gitu. Sama juga opposite. Isteri problem dan suami. Macam itu. Kadang macam it's like, yelah kau tak tahu didik isteri kau. Sebab tu isteri kau macam gini. Ataupun macam, itulah kau yang nak kahwin dengan dia kan. Dapat suami macam gini. It's always like you want to blame someone about something. I think we should stop that lah. I think this particular cerita pasal Sayyidatina Asia ni really tell us, okay, macam like your husband or your spouse does not define who you are. Kan, especially benda-benda pertaining dengan akidah dan agama. Sometimes memang Allah nak uji dalam perkahwinan. Kan, macam mungkin masa kahwin tu tak ada apa-apa. Kan masa awal-awal tu okey je, elok. Dalam perkahwinan diuji. Kan, tak apa, teruskan. Tengok ujian tu bawa ke mana. Dan sebagainya. So Sayyidatina Asia ni macam bila dengar cerita dia, macam boleh imagine betapa tenangnya orang dia. Kan, talking about having a husband that cruel. Fir'aun. And dia hidup sepanjang tu tau. And I think kenapa kita boleh nampak betapa sayangnya Fir'aun dekat dia is the moment bila Sayyidatina Asia tunjukkan dia Nabi Musa. Dengan kelembutan Sayyidatina Asia, dengan how dia tahu macam nak berbual dengan suami dia yang sampai boleh melembutkan hati seorang oppressor, seorang yang zalim yang nak bunuh semua anak lelaki, terima the only anak lelaki yang sebenarnya yang profesi tu tengah cakap. So imagine kan betapa dia sayang dan betapa isteri dia tu mampu untuk mengubah hati dia. Macam itu. So we can, bila baca cerita pasal Sayyidatina Aisyah macam rasa macam like, boleh imagine betapa lembutnya dia, betapa tenangnya dia. Cuba sekarang kalau lah dengar cerita orang yang macam ada suami yang mungkin menyusahkan ke, yang macam gini kan, yang menzalimi, mungkin susah nak jumpa. Kan kita yang tenang ni confirm dah mengamuk ke apalah kan dan sebagainya. So I think this is something yang kita belajar juga again. Kan kecantikan Sayyidatina Asia tu tidak tertakluk kepada rupanya. Kan, tapi dari kesabaran dia, kan, dari segi macam it's like dia tahu bila dia nak sembunyikan keimanan dia dan bila dia nak bilang dan bila dia tak boleh nak compromise lagi dan sebagainya. And the moment dia dah tak boleh nak compromise, dia dah nak kena torture dengan suami dia, apa dia minta? Dengan beraninya dan dengan ikhlasnya dan dengan confidentnya, the confidence that she has, dia minta apa? Syurga. Dia minta, binakan aku rumah di syurga. Immediately Allah tunjukkan dia. Dia dapat. Kan? So that confidence that she has towards her, keyakinan towards apa yang dia percaya tentang Allah SWT. Kan? Tu suami yang dia sayang tu. Berapa ramai di antara kita yang kalah dengan spouse kita. Dan buat benda-benda yang tak sepatutnya lakukan kerana sayang semata-mata. Okay, so ni bukan benda yang mudah, kan, but it's very good for us to learn about this so that kita tahu how we can pivot, how kita boleh jadi a better wife, a better single lady, a better janda even, all these ladies, Masya Allah, just Masya Allah. And again, this goes beyond physical beauty, beyond physical beauty. Kan, kalau kita tanya manusia, macam even kalau tak payah tanya lelaki, kita jadi perempuan kan, you dapat lelaki handsome, kan, lelaki handsome, lagi satu lelaki yang mungkin tak se-handsome ni, tetapi you nampak dari segi akhlak dia, dari segi diri dia tu jauh lebih baik daripada yang handsome ni, you akan lebih tertarik kepada siapa? Kurang handsome kan, because benda tu is something yang you boleh compromise sebenarnya. Kan, because kita sebagai manusia, kita lebih nak orang boleh treat kita better. Orang yang boleh, especially kita as Muslim, kita sepatutnya ada this idea of I want someone, if I want someone to be my friend, I want someone to be my spouse, I want that person boleh value add dalam hidup aku. Kan, kau setakat handsome, setakat cantik, but then tak value add, but then mistreat me. Kan, for what? Macam itu. So I think that is also part of fitrah sebenarnya. Yang mungkin dah terkubur kat dalam because of all these influences ataupun all these trends lah, expectations dan sebagainya. Okay, Saya dapat Fatimah. Before that, a bit more pasal Asia. Sayyidatina Asia, she was a woman that is surrounded by power and wealth. Correct? But worldly possession don't blind her. I think this is something yang very important for me to highlight because nowadays kita
kita are surrounded by power and wealth. Kan? Wanita zaman sekarang tak payah lelaki kan kalau nak duit. So, berapa ramai yang akan cakap we don't need men, we can get our money. So excited on that. There's a good thing in that, but there's also a bad thing in that. Whenever we feel that we are in control of that wealth, whenever we feel that kalau aku nak duit aku boleh cari, memang boleh cari, tapi Allah nak kasih ke tidak, rezeki yang Allah kasih tu mencukupi. But jangan sampai betul, and jangan sampai kita merasakan kita dapat benda tu kerana usaha kita, and then that will be the problem then. So this is also the problem about bila kita terlalu gung-ho sangat, macam kita rasa kita perempuan, kita boleh buat semua benda, kan? Memanglah boleh, tapi kalau Allah tak izinkan tak boleh juga. Betul. Dia bukan pasal kita perempuan kita boleh. Kita orang lelaki pun boleh. Semua orang boleh. Tapi Allah izinkan ke tak izinkan saja. Okay. Alright. No comment. Okay then. Last but not least, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Okay. So she is known as Az-Zahra, as the radiant one. Okay. But her face is shown due to her worship and not due to makeup or any beauty procedures. Kan. So macam like usually bila kita nak cakap macam glowing kan, macam kita nak makeup yang glow dan sebagainya, you need to do something to make it glow, but not Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kan, and kenapa muka dia bersinar? Kan, so maybe that's the truth to it lah. Bila orang kata macam muka kau bersih, apa kau buat? Wah, you wudu. You know, sometimes people like to joke about that. They always say that, macam there's a truth to that. Eventually. Tapi tak adalah bermakna orang yang muka buruk tu dia tak berwuduk pula. Tu taklah. Tolong tak bermaksud lah. Jangan begitu. Okay. So it was because of her beaming face, okay, which seemed to radiate light. Masya Allah. So she's always beaming. Okay. And she was also called Al-Batul, okay, because she spent her time in the company of women. Much of her time would be spent in prayers, reading the Quran, and in other acts of ibadah. Kan? So again, talking about companionship lah. Kan, the people that you surround yourself with, usually we just think about our friends, kan, our families and sebagainya. Nowadays, it's about the people that you follow on social media. Yes. So these are also the people that you surround yourself with. So when I talk about macam choose wisely the people that you surround yourself with, take a look back who you follow. Kan? And take a look back at your feeds. Because your feeds, dia adalah algorithm of apa yang you suka tengok. Yang you search dan sebagainya. So kalau you suka siapa cat lovers, confirm banyak lah video-video cats kat situ kan dan sebagainya. So kalau you beauty lovers dan sebagainya, macam suka tengok makeup dan sebagainya, dan makeup akan banyak dan sebagainya. So sama juga. So kalau kita tengah dalam proses nak memperbaiki diri dan sebagainya, and kita tahu kita punya kelemahan ni dekat macam nak cantik dan sebagainya, then if you don't want to unfollow, okay, you can always mute. Macam itu. So that's the thing I love kalau Instagram especially lah. You can mute tau. So macam because sometimes you unfollow or you block people know kan. Then dia akan datangkan masalah lain pula. Kan. So bagi I macam it's like just mute it lah. So I think this is also something that I've been doing for a few years already. Macam certain things yang macam aku rasa tak memberikan apa manfaat, then I just mute it. Especially macam it can be people that you know. So kan, and sometimes benda yang diorang post tu macam kenapa? Apakah? I don't want to know about this. You know, sometimes things like that, then just mute them. Jadi you masih menjaga you punya relationship dengan dia. Macam pasal nowadays block ke unfollow dah jadi masalah. Tiba-tiba jadi persoalan dan sebagainya. So terima kasih lah Instagram kerana dah ada mute. Atau deactivate terus lah, senang. Tapi tu mungkin ekstrim. Tu mungkin ekstrim. Tak tahu terus nanti orang withdrawal. Withdrawal kesian. Okay, so mungkin perlu. Macam example orang macam saya perlu sebab saya nak kena tahu keperluan masyarakat. Betul. So macam it's like, so things like that lah. So macam I think kita nak kena filter the people that we follow kan, the influencers that we follow dan sebagainya, and why we follow certain things dan sebagainya. So start to follow good things lah. Berapa banyak sekarang dah ada Instagram ke or TikTok ke orang-orang yang berbahasa agama dan sebagainya. We need to always macam follow and search for all this. Okay, insyaAllah nanti lama-lama hati kita akan lebih terpaut kan kepada benda-benda agama dan sebagainya.
pelan-pelan lah, pelan-pelan. You nak berubah, ingat jangan drastik. Kan jangan drastik, pelan-pelan. Dan kena banyak bersabar. Kerana dalam perubahan nak menjadi baik ni, I think one of the things that some of my students selalu cakap, the things that people always say macam, people will always open up your past. People will always macam like, alah kau jangan nak step alim. Kau dulu pun sama juga. So macam, because sometimes macam, I selalu cakap dengan my students, share. Go and share whatever you have learned from me, from other asatizah. Go and share. One thing also share very good, I cakap. Because that thing will add on to that thing yang I cakap, yang what you will bring back the last 3 tu kan. Tapi ramai akan cakap, Ustazah bila saya post, nanti ada orang komen. Orang cakap macam, jangan step baik, kau jangan step alim, kau pun dulu merepek, macam itu. So this is the jihad. This is the jihad. Sedihnya kita dah sampai ke zaman di mana melakukan kebaikan itu dihina. Kan, tapi bila buat kejahatan, bila macam kita nak promote sin, is being applauded. Kita kena sadar that we are at that stage already. And it's not something yang kita should just sit down and macam tak apalah nak buat macam mana. No, we have to do something. Each and every one of us, kita ada tanggungjawab kita untuk go against that thing. Tak apa, sikit pun tak apa. Reach sikit pun tak apa. Alah, bukannya saya tak banyak follower lah Ustazah. Tak apa. Tak banyak, yang tak ada orang like, tak apa. Sampai. Asalkan benda tu sampai kat satu orang pun jadilah. Macam itu. So this is something, ini adalah dakwah kita lah. Okay. So kembali kepada Fatimah Az-Zahra juga. Okay. Apa kelebihan dia ataupun kelainan dia? Okay, is how she have spent her life dalam keadaan yang sangat susah. Okay, sangat susah. Tetapi sedikit pun dia tu tak complain. Kan kau cakap susah lagi lah, tak adalah nak fikir estetik ke apa ke, tak ada. Kan, live whatever there is. Macam itu. Sampai kadang-kadang memang kehidupan dia macam tak berupa pun sebenarnya. Okay, so to one extent sampai dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia kata dia terlalu penat dengan all the house chores dan sebagainya, and she needed help. But because terlalu miskin kan, sampai terlalu miskin sampai dia dah tak boleh buat apa-apa. Dia nak jumpa bapak dia tu pun dia malu. Kan, tapi in the end kerana dah desperate sangat, dia jumpa juga. Tapi apa Rasulullah cakap dengan dia, Rasulullah SAW cakap, dia kata aku ajar kau something yang even better than a help. So tu yang Rasulullah ajar, yang dia orang panggil zikir Fatimah kan. So apa tu, 33 kali Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar. So amalkan setiap malam sebelum tidur, insyaAllah the next day you akan bangun rasa very refreshed. Macam itu. So talking about seorang wanita, okay, yang kehidupannya tu diuji dengan poverty. Kan, tetapi sedikit pun kita tak pernah dengar cerita yang dia tu marahkan Saidina Ali, kan, kerana kesusahannya ke apa, tak ada. Langsung tak ada. Kan, so nak cakap pasal physical beauty, jauh sangat benda tu. Tetapi cantiknya, bayangkan mana-mana, okay, kita cakap lah, mana-mana lelaki, kalau dapat seorang isteri yang bersanggupan dengan kita, dengan lelaki tu, tak apalah bang, kita miskin pun tak apa, hidup ala kadar pun tak apa, tak ada kereta tak apa, rumah sewa tak apa. Kan, asalkan apa yang kita lalui ini diredai Allah. Tak happy ke lelaki tu? Kan, that goes beyond physical beauty. Kan, betul tak? So we talking about that. Kalau tadi pasal apa ni, talking about Sayyidatina Asiyah, dapat suami yang macam mana pun, okay, tetapi sikit pun dia tak pernah complain dan sebagainya. So this kind of thing lah. Kan, this kind of thing goes beyond physical beauty. So my advice to all ladies out there, kan, kalau ada benda yang kita nak brush, yang kita nak renew, yang kita nak rejuvenate, that will be kita punya iman. That will be kita punya devotion towards Allah. That will be kita punya worship towards Allah. And benda tu dia beauty from inside. And people will see you through that first rather than your face. Kan, macam not first lah, macam maksudnya people will see you through that all the way dalam kehidupan you, instead of just your face. You know, macam yelah, you kalau kahwin umur you 20 tahun, cantik lah, muda lagi, bertenaga lagi dan sebagainya. But later on when you are 60, that is where dalam sakinah mawadah dan rahmah, the word rahmah comes in. Kan, the moment kita dah tak able, the moment kita ni dah tak lah, macam dah tak secantik dululah. Kan, kita pun dah
berkedut dan sebagainya, tetapi kita masih ada suami yang boleh terima kita seadanya, dan dia tak melihat pada luaran tersebut, tapi dia melihat kepada hati kita yang pada awal tu dia jatuh cinta dengan tu lah. So kita ni nak orang suka kita, nak kahwin dengan kita, biarlah dia jatuh cinta dengan dalaman kita. That one last long. Betul. Kalau dia suka kita sebab kita cantik, tapi the moment tak cantik macam mana? Kalau dia suka kita sebab dia cantik, badan dia langsing, tapi kalau lepas kita melahirkan badan kita tak langsing macam mana? Kan, so these are a lot of the pressure yang tengah kacau ataupun ganggu wanita-wanita kan dalam masyarakat kita. Kan badan dah tak cantik lagi dan sebagainya. And I really don't like bila macam maybe ni bukan dekat negeri kita lah, banyak dekat negeri-negeri lain. Macam the influencers dan sebagainya, bila sometimes orang nak promote produk dia orang sleeping ke apa, they like to use words like macam kalau tak tahu jaga badan, macam mana suami nak setia dan sebagainya. Is that all kepada kesetiaan? So again, kan macam bagi saya, macam like kalau kita nakkan kesetiaan tu, biarlah dari segi agama, kan dari segi kebaikan, kesantunan hati kita dan sebagainya. Again lah, balik kepada kita punya akhlak, kan sebab itu lebih long lasting daripada just beauty on the outer part lah. Beauty is temporary, akhlak is forever, man. Betul. By the end of our life. Cantik. Again lah, kalau ikut pada trend, cantik punya tu berubah. Berubah-ubah, dia takkan sama. And I think also macam kecantikan dalaman ni, dia akan like pancar dekat you punya wajah sendiri. Betul. Kan, when people will like really see you as beautiful, like cantik, bila diorang tahu you punya personality memang cantik. Betul. Kan kita cantik-cantik luar muka dan sebagainya, tetapi hati kita penuh hasad, hati kita ni penuh dengan buruk sangka dengan orang dan sebagainya. Dan benda yang keluar daripada mulut kita, daripada kita punya body language juga akan negatif. Kan cantik lah macam mana pun muka tu, buatlah prosedur macam mana pun. Pada moment mulut kita keluarkan kata-kata kesat, the moment mulut kita keluarkan benda-benda yang negatif, yang menyakitkan hati orang dah tak akan lihat kepada kecantikan muka kita pun. Kan ada ke orang yang macam dah kena maki, dah kena apa, tapi sebab dia cantik tak apalah. Itu is tak masuk akal. Kan fitrah kita takkan suka punya. Cantiklah dia macam mana pun. Kan the most beautiful women in the world sekalipun, orang kasih dia award sekalipun, the moment benda buruk keluar dari mulut dia, the moment dia mencaci, menghina, dah gone. Don't care lah cantik ke tak pun. People, it will put people off. Kan. So kalau nak perbaiki kecantikan, cantik dalam. Sebab dalam tu mencerminkan luar. Betul. So tak ada artinya orang kata aku mulut je jahat, hati baik. Tak ada. Whatever that is seen outside is a reflection of what's inside. So clean dalaman dulu, baru fikir luar lah. InsyaAllah lah, don't have to worry lah. Akan ada, kadang-kadang kita kena pasal cantik ni sebab kita nak penerimaan orang, kita nak validation orang, and na'udzubillah, kita nak orang puji kita, kita nak orang pilih kita dan sebagainya. Atau mungkin also because dia dapat hinaan daripada orang lain. Boleh jadi. But I think bila kita macam, if you want to talk about trauma, you want to talk about dia punya past dan sebagainya, I think that one, selain instead of macam changing for other people just to prove a point, I think that one better we go therapy kan. Betul. Go therapy. Betul juga. Go therapy so that macam you naikkan your self esteem dari diri you. You don't need orang lain punya validation. Because if you were to do it on your own on the outer part, then you won't stop. You won't stop. You akan keep on want to prove to people, and then you akan jadi orang yang asyik nak please other people. And we know that we cannot please everyone. Betul. You rasa you nak tunjuk orang ni yang you gini. Lepas tu bila you post online, netizen kutuk you. Dah macam mana pula, dah masalah. So you can never please everyone. Tak ada. Kan, so tu benda pun kita nak kena terima hakikatnya. Macam gitu. Kita buat baik macam mana pun, kita cakap benda betul macam mana pun, if orang tak suka, orang tak suka. Orang tak nak terima, orang tak nak terima. Tapi adakah itu should stop you from saying the truth? No. And harsh reality is all this
macam benda-benda portrait on the media, they are just feeding on your insecurities lah. Yep. Betul. Sangat. That's what most of the beauty industry is. Yeah. So Betul. because they tell you and make you believe that I need to fix this. I think I want to be pretty like her. Then that's where they manage to successfully sell that product to you. Correct. And actually don't need pun, you are beautiful as you are. Betul. And even actually these beauty influencers ke ataupun like even celebrities yang macam jual makeup and all that kan, those bagus-bagus one kan. Diorang sendiri portray insecurities in themselves. Macam like kalau korang yang dah buat macam-macam prosedur yang sokot untuk orang awam merasakan cantik dan perfect pun insecure, lagi mendatangkan message yang berbeza. Betul, benda tu berlaku. Benda tu berlaku. Padahal dia yang paling cipta makeup yang di antara yang top. Tapi dia juga paling insecure dengan badan dia, dengan muka dia dan sebagainya. Sebab sedih tu. sebab dia, orang masih kutuk dia dan sebagainya. So macam so in the end apa? In the end you want 100% orang tak kutuk, takkan jadi. Yeah. So itu masalah kita. Kita selalu menginginkan sesuatu yang impossible. Kan? You nak semua orang suka you, takkan ada. Intinya bersyukur. Betul, bersyukur je. Dan kalau orang tak suka, biarlah. Kita tak boleh salahkan dia juga kalau dia tak suka muka kita. Dah lah nak buat macam mana. Tak suka muka kau tak cantik. Okay. Tak payah tengok. Apa ni kalau macam kalau dekat TikTok ke apa, kalau tak suka boleh scroll. Betul, Kan? betul. Scroll je. So tak suka muka aku boleh jalan. It's okay. Macam Izzat, kita mesti rasa okay kalau orang tak okay dengan kita. Kita mesti belajar untuk okay kalau orang tak suka muka kita. Tak apa. Jadi masalah. Dia tak suka nak buat macam mana. Itu dia. It reflects dia, bukan kita. Kenapa bila orang datang kat kita cakap kau tak cantik, kau tak lawa, aku tak suka kau, dan kita yang kena cakap. Kan? Tak payahlah, dia tak suka, dia punya pasal lah. Kan? Lagi-lagi yang selalu yang cakap ni, tak kenal pun siapa. User 1, 3, 4, 5, 6 kan. All these comments dan sebagainya. So again, I think kita mesti lebih berani dan lebih confident dengan diri kita. Kan? Cantik itu terpulang kepada definisi masing-masing. Subjektif. Tetapi yang pastinya Allah cipta kita sesempurna mungkin. Yang pastinya kita adalah ahsanul khaliqin, sebaik-baik creation. We have to be grateful on that. We have to be thankful on that. Anything yang kita buat or rasa yang go against that means kita tengah be very ungrateful towards Allah SWT. Kan kita cantik, yang paling kita nak cantik depan mata Allah. Betul. Kita nak bersinar, kita nak glowing dekat judgment day tu. Allah nampak dan sebagainya. Kita duduk dekat lounge bila orang semua tengah berpusu-pusu, sempit-sempit. Oh, kita dipilih. Duduk sini tunggu. Kan? Kerana apa? Kerana amalan-amalan kita yang lain. Kerana devotion kita kepada Allah SWT. Kan? So, ni something yang saya rasa kita kena try to change lah in our life. And maybe we need more influencers yang boleh cakap pasal benda ni, kan, dan sebagainya, untuk menunjukkan yang bahawa kecantikan tu lebih utama dalamnya lah, bukan luarannya. Okay, jom kita buat kita punya mailbox. Oh, okay. So we have a question. So I should be a bit more related to our beauty question lah, insyaAllah. Yes. Okay. Ustazah boleh baca open it. Surat cinta. Lama tak dapat. Hint. Okay, so I have to read everything. Yes. Okay. Salam Go Friends. I've been thinking a lot about beauty and also health-related trends, and one that is very common these days is teeth braces. Many of us wear them not to only look nicer when we smile, but also because of dental or bite issues. But I started to wonder what happens when we pass away. As Muslim, we know that the body should be returned to Allah in its natural state and that things like artificial enhancements are usually removed before burial. But braces are fixed tightly to the teeth and it's not like a dentist will come and remove them. So my questions are, is wearing braces in the first place permissible, both when it's done for health or beauty reasons? Okay, I answer this one first lah. Okay, so wearing braces for aesthetic and beauty tak boleh. Maknanya kalau tak ada keperluan, maknanya gigi kita kalau jongang ke ataupun kalau gigi kita tu
macam renggang-renggang ke ataupun berlapis-lapis ke, tetapi dia tu tidak mendatangkan masalah dari segi nak makan, dari segi kita punya speech kan. At the same time dia tidak terlalu mendatangkan orang untuk ridicule kita. Then tak boleh. Okay, itu satu. Tetapi kalau kata berlaku kat benda-benda yang saya cakap tadi, then boleh. Tapi niatnya adalah untuk memperbaiki lah. Sebab ada orang gigi dia terlalu berlapis sampai dia tak boleh berbual dengan betul. So tak clear. Nak baca Quran, makhraj semua tak boleh dan sebagainya. Ada yang sakit kan sampai nak makan semua susah dan sebagainya. So then boleh, tak ada masalah. Tapi kalau untuk estetik, untuk saja-saja kan, gigi tak ada apa-apa, just nak ratakan kan. So kalau ikut hukum tak boleh lah. Okay, for estetik untuk kecantikan tak boleh. Kedua, when a person with braces passes away, what actually happens? Do they remain or must it be removed too? Okay, so macam tadi dia cakap, because braces dia dah melekat gitu, it's not as if you boleh keluarkan. Macam gitu kan. So ulama mengatakan tak apa. Sebab menjaga kehormatan jenazah itu jauh lebih penting. Sebab kalau you nak buka atau you nak paksa dan sebagainya akan mencederakan lah. So benda tu tak menjadi masalah lah. So dibolehkan. So it's forgiven lah in a way. Yeah, I won't say forgiven lah. Macam kalau dia gunakan, memang dia perlukan benda tu, dan bila dia meninggal tu maknanya bukan pasal benda tu dia buat salah kan. If you want to say forgiven means dia tengah buat salah. So it was not something yang dia buat salah lah kan, in that sense. So tak menjadi masalah lah. So walaupun bila kita balik tu memang kita kena balik dalam keadaan yang macam ni kita datang kan, tak ada benda-benda lain dan sebagainya. Tetapi kita kena faham kalau membuka benda tu akan lebih damaging, dan tinggalkan saja. So usually like that lah. Even gigi palsu pun ada ulama mengatakan tak payah buka, biarkan je. Tapi padahal boleh je kan buka kan. So kalau boleh buka, bukalah. Cuma ada ulama membahaskan kalau it's emas. Sebab orang dulu selalu pakai emas sebab nak kuatkan gigi dia kan. Gigi dia emas kan satu. So kalau dalam keadaan itu, kalau emas dikatakan kena buka lah. Tapi ada dua pendapat juga. Kalau mudah dibuka, bukalah. Kalau tak mudah dibuka, tak apa, dimaafkan. Macam itu. So I think it goes the same for everything lah. Kalau dalam bab meninggal ni, kalau benda-benda tu memang tak boleh nak dibuka, jauhkan. Jauhkanlah. Sebab menghormati si mati itu jauh lebih perlu. Cuma dia berbeza. Macam example, kalau orang yang sakit jantung, yang dia ada bateri, itu memang kena buka sebab kalau tak boleh meletup. So orang-orang yang ada ICD, okay, usually nanti bila doktor datang to confirm kan, the doctor can just buka. And benda tu senang sebab actually it's just a pocket. Macam dekat dalam you punya skin tu, diorang potong dan diorang masukkan that thing. Okay, it's not like you need a whole operation. Tak payah. So kadang-kadang macam bulging sikit gitu. Yeah, correct. Right. So like Pak lah kan. So benda tu kalau meninggal memang doktor semua akan cakap, saya cakap. So kalau kau meninggal kena buka. Sebab kalau kat dalam tu nanti don't know lah apa yang boleh menyebabkan benda tu kan. So benda-benda gitu then yes kena. Okay. And furthermore dia punya procedure is not difficult. Sekejap je like berapa, tak sampai berapa minit pun. Just keluarkan dan that's it. Selain daripada tu then tidak lah. So sebab tu I think it's very good point tadi bila Zara cakap kita nak be kita punya best self at all times, because mati tu bila-bila. Betul. Kan macam mana. So kadang-kadang bila kita menghadapi kematian orang ni, bila kita nampak all those things kan, kadang hati kita yang tengah settlekan ni pun berkata-kata. Kan, but then itu ujian kita. Itu ujian kita. Tapi dalam masa yang sama itu memberikan kita punya kesedaran lah. Kan macam kalau boleh ni aku nak meninggal ni biarlah dalam keadaan yang sesempurna mungkin, aib aku semua terjaga. Kan sebab yalah kita malu. Kita sebagai jenazah tu, bila kita dimandikan tu kita ada perasaan malu. Kan dan sebagainya, walaupun memang akan ditutup dan sebagainya, tapi ada benda taklah, rambut kita, kan muka kita dan sebagainya. So macam it's like kalau kita, yalah example kita pakai tindik yang banyak dan sebagainya, semua nak kena buka. Kan susah kan orang nak buka. Habis kalau yang tak boleh buka, masuk macam gitu juga. Macam itu. So kan tak cantik. Macam gitulah. Dan macam-macam benda lagi yang orang buat dekat badan kan, yang boleh orang boleh nampak lah. Dan menyusahkan orang sampai tak boleh buka dan sebagainya. So ni benda-benda yang kita nak kena hati-hatilah.
Macam yang pakai apa, eyelash kan. Kalau macam Extension. yang extension, macam mana takkan nak buka Lash pasal tag tu. datang lah kena. Busy. Bayangkan kalau Busy dia lah, buat lash tag semua nak kena benda. datang. Kalau dia buat semua benda, macam ramai orang nak kena datang. Sebelum Gel. Yang mandi. hair extension, stylist nak kena datang. Betul. Hair extension Nail. lagi kan sikit-sikit gitu. Nail Aduh. kita mana yang nowadays I even see nail yang macam diorang masukkan dalam, you know, macam like the bedded one, then diorang sampai masukkan below this. Macam I was like, okay, this is painful. Yeah. Yeah, macam things that people do dan sebagainya kan. And then things like that lah. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah lah, semoga kita semua terpelihara lah, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Amin. Okay, I think one of my biggest key takeaways today is pasal all the 4 sahabiyats kan, Masya Allah. All the 4 people, 4 women in Islam that I think kita boleh take a lot of Inspiration guidance. and guidance. Yep. Kita boleh betul-betul belajar from their stories. And what Ustazah Farah shared was just a bit, and I'm so pretty sure there's so much more amazing stories. Kan? Yeah. Banyak ni wanita yang dijanjikan syurga, yang Allah janji syurga. Sayyidatina Khadijah tu Allah sampaikan salam dekat dia. Dengan Sayyidina Jibril pun sampaikan salam kat dia. So how amazing. Masya Allah. Tahu Allah cakap dengan Sayyidina Jibril, sampaikan salam aku kepada dia. Lepas tu bila Sayyidina Jibril cakap dengan Nabi Muhammad, dia cakap Allah dan aku sampaikan salam kepada dia dan beritahu dia yang aku dah binakan rumah untuk dia di syurga. That's the ultimate beauty. Betul-betul. Saya faham tak? To be seen by Allah. The creator. To be seen. Lepas tu diberikan salam. Allah beri salam. Allah cakap selamat kau. Selamatlah ke atas kau. Masya Allah kan. Masya Allah. Kalau bukan wanita-wanita ini yang kita nak follow, siapa lagi? Betul. Kan kenapa kita tak nak follow orang yang boleh bawa kita ke syurga? You know, macam like, kita ada banyak contoh kan, tapi yang kita follow ni contoh ke mana? So banyak. So that's why if there's a lot of classes in nowadays, Masya Allah, we have a lot of asatizah, ustazats even kan, yang ramai, mana yang physical, mana yang online kan, and there's a lot of them yang talking about sahabiat dan sebagainya. We need that. Kenapa dalam Al-Quran itu di antara banyak benda yang diceritakan tu qasasul anbiya. Kan kisah-kisah para nabi. For us untuk mendapatkan iktibar. For us to tadabbur, to reflect. Mereka, para rasul dan anbiya adalah orang yang dia punya trials and tribulation dia tu lebih daripada manusia biasa. Kalau kita rasa masalah kita ni besar, tengok para rasul. Kan, dia orang dipilih sebagai rasul untuk go through benda tu. Bila mereka go through benda tu sebagai contoh untuk kita. So kita kena belajar. So para sahabiat, pada cakap pasal rasul ni bukan rasul aja lah. Isteri mereka, the women around them. So we want to feel more relatable. Belajar tentang para wanita. So I think certain books that I want to share also nowadays yang baru keluar daripada Dr. Haifa Yunis, Builders of the Nation. Baca. Banyak kisah para wanita. Banyak sangat. So macam it's like, kita ada banyak, Masya Allah lah, sekarang punya para ulama kan banyak buat buku dan sebagainya. So especially the women scholars dan sebagainya. I think diorang banyak tengah push for women dan sebagainya. I think kita kena belajar banyak kat situ and be better ourselves. Be better ourselves. We have a lot of good role models yang boleh bawa kita pergi syurga. Betul. Apa yang kita nak, the purpose of kita ni life, I always say this, our end game is Jannah. So we have to do all we can to get to Jannah. It's not easy, but it's very possible. It's very possible. The road to Jannah memang tak senang. Memang tak senang. Tetapi kalau kita just nak dapat apa kehebatan kat dunia je, dan kita dapat dunia je lah. Habis lepas meninggal, macam mana? Tak ada bawa apa-apa. Kita nak pergi belayar, nak musafir, nak pergi travel, kita dah kelang kabut nak beli tu, beli ni. Nak pack tu, beli ziplock. Kan ni aku punya sabun nak letak mana tempat kecil. Shampoo kan. semua, facial semua nak kena. Everything kan. Ada iron tak ada iron kat sana. Kan. Macam kita very problem. checklist apa semua. Tu pun ada benda tertinggal. Kan. But what is our preparation for our afterlife? Because that is the real life. Itu yang lagi panjang. Hidup kat dunia ni sikit je. But saat meninggal, masuk alam barzakh, lepas tu kita nak masuk hari kebangkitan, padang mahsyar, judgment day, panjang lagi tu. Tu selamat perjalanan tu, kena buat banyak benda sekarang. Betul. Ya, betul.
even it was said that Sayyidina Osman bila cakap pasal Judgment Day dengan cakap pasal alam barzah, dia nangis bila cakap pasal alam barzah. Why? Because if selamat alam barzah you, selamatlah Judgment Day you. Bila masuk kubur tu tak selamat, then so dia lebih takut bila dia berbual pasal alam barzah. Sayyidina Osman ni siapa? Orang yang dijanjikan syurga. Takut kita kan? So macam faham tak ni orang-orang Rasulullah SAW janji syurga. Isteri-isteri para Nabi tadi kita berbual pasal the 4 women janji syurga. Tapi diorang tak pernah do less in their devotion and their worship to Allah SWT. Kita punya worship, devotion kita semua ala kadar. Semua sideline. Macam like we fit in solat in our routine. Bukannya solat tu mesti ada dan yang lain tu yang kena fit in kan. So this kind of thing lah. But again, when we want to make changes, don't make it drastically, pelan-pelan. Change it slowly, until you get another routine yang melebihkan akhirat daripada dunia lah. I think this is very important. Kita dah di akhir zaman, we have to realise that and we have to do something about that lah. This is a very, very good reminder. InsyaAllah. I think my takeaway is that what we consume lah, especially on the social media, which really shapes our own expectations. So it's so important to make sure that we surround ourselves with the people that remind us that this dunya is not it. This is like what you said lah, it's the start of preparing for our akhirah. And not only that, dia kirakan, you don't need all these skin booster, you need iman boosters. Tu yang penting. Ya, betul. Like you really need Ada to. jual tak? I wish ada. Tu kita sendiri nak kena Sebab cari. syurga bukan percuma. Betul. Betul. But I think a lot of classes are free nowadays. Yeah. Betul. Yeah, Banyak but- orang sponsor but- kan Ustazah? Betul ya. All the Masya matter Allah, of Masya Allah, kita correct. nak cari tak benda tu. Kita nak go Betul. out of our way and make time for ourselves to actually seek that knowledge rather than kita duduk kat rumah. Kita Betul. tengok all these influencers trying to sell me another product, another beauty product. Yeah. Ambil duit. Yeah, sometimes we are Kan, willing to betul sih. lose money on those kind of things, rather than kita punya, knowledge especially. Yeah. Knowledge is power. Knowledge That's is true. really power. Macam it's like kita selalu woman empowerment, Mm-mm. empowerment kan. Look at all these 4 ladies. They are Masya Allah. knowledgeable people tau, like socially influenced people tau. Macam diorang bukan orang duduk rumah tak buat apa-apa, tak ada. Kan I have one more, Sayyidatina Aisyah. Yes. Berapa ramai companions go to her Yeah. to ask for rulings. Kan, serapat-rapat companions tu dengan Rasulullah, rapat lagi dia. So berapa banyak hukum hakam dia yang diterima oleh para sahabat dan para ulama lebih daripada the companions themselves. That is real woman empowerment. Coming from that a is the woman. one. Yeah. And this is how we see Islam elevate wanita. You tak nampak para sahabat macam, Sayyidatina Aisyah wanita tak payah dengar, tak ada. The respect that they have. Because why? Serapat-rapat companion ni sohbah kan, yang selalu bersama Rasul kan. Yeah. Bersama lagi Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah SAW. And she was still young. So dia tengah dekat dalam masa yang di mana dia punya akal dia, brain dia, hati dia tu fresh. Sebab tu dia boleh belajar banyak benda. The knowledge yang dia boleh serap macam sponge dia say. Macam itu. So you want to follow lah orang macam ni. Betul. Jadi these are all hikmah. Jadi kenapa Rasulullah kahwin dengan Sayyidah Aisyah when she was at that young age? Betul. It's because of the knowledge, how Betul. much this girl. Macam orang selalu cakap kan macam Rasulullah paling sayang Sayyidatina Aisyah nak bandingkan isteri yang lain kan. Firstly, okay lah, pasal sayang tu tak boleh nak di-compare lah kan pertama. Tetapi the reason orang selalu ingatkan pasal dia muda, pasal dia anak dara dan sebagainya. That's not the reason why. It's because dia pandai. Sayyidatina Orang Aisyah. tak fokus on that. No. It's quite sad lah. Whenever it's about marriage, it's always about lust. Yeah. It's always about macam, dia muda sebab tu dia kahwin lagi. That kind of thing. But it's not about that. That's why belajar sirah. Sirah ni orang selalu malas nak belajar. Kadang orang dah belajar History. sekali, dah. Kan, tiap-tiap tahun Isra Miraj. Benda sama je Ustazah. But benda sama tu banyak tau cerita Isra Miraj tu yang kita masih belum delve deeper. Tertinggal. Banyak sangat. Macam it's like kecantikan Isra Mi'raj tu. Betapa susahnya Rasulullah SAW nak dapat syariat solat. But if you reflect back how we are with our solat, sama tak?
Sama tak sama. Susah tu nak sampai tu. Dia seorang tu naik atas seorang-seorang. Kita kalau kat bilik gelap seorang-seorang dia dah nangis. Betul. Kan? Tak ada orang kena lock ke apa dah nangis. Dia naik 7 petala langit ke Sidratul Muntaha yang tak ada creation pernah masuk just to receive the syariah of salah. Itu je macam-macam kita boleh cakap. That's a whole other episode tu. Betul. So Can belajar go so selagi mana boleh belajar sirah, that is where kita boleh learn to perfect lah, macam sebaik mungkin untuk perfectkan kita punya akhlak and be a better Muslim and Muslimah, mukmin dan mukminah, insya-Allah. Semoga kita ditabalkan sebegitu. Amin. Kan? Mungkin semogalah ditabalkan sebagai orang yang dapat masuk syurga tanpa hisap. Kan? Dan Allah terima kita lah. Yang penting kita nak Allah pandang kita. Dan Allah terima insya-Allah segala usaha awak semua, insya-Allah. Okey, di dalam nak menyampaikan mesej-mesej yang baik kepada masyarakat, dan semoga diterima baik oleh masyarakat juga. Amin. Amin. May we also be among the women who actually can work with Sayyidah Fatimah. Amin. Masya-Allah. When the men all lower their gaze. Betul. Amin. Insya-Allah, insya-Allah. Amin. I think this can has go on and on. Yeah, honestly, this can go so long because this topic entah macam enjoy a lot. I learned so much today, Ustazah. Masya-Allah. I think I just want to add one more. Tadi I cakap pasal yang lower your gaze kan. I think bila kita nak go for physical beauty kan, we are actually wanting people to look at us kan. Pedek lah, you nak cantik, you buat all those fillers lah apa semua, but I don't want people to look at me. Doesn't make sense. Correct? But sebaik-baik wanita adalah yang lelaki takut nak tengok dia. Segan nak tengok dia. Lower their gaze. Maknanya the kind of respect that they give you because of the dignity and the modesty and the kind of person that you portray yourself. Sampai lelaki nak berbual pun segan. That is the kind of wanita yang kalau boleh kita nak jadi. And kita work towards that. To not be seen. Macam orang nak tengok kita pun segan. Jangan cakap lelaki, perempuan nak tengok pun segan. Macam that kind of respect kita nak. So it doesn't align lah kalau kita nak jadi macam gitu, tapi muka kita ni macam-macam hal. Badan kita ni macam-macam hal. Cara, even want to talk about maybe with ada asatiza ke apa, adornment, the kind of things that we wear dan sebagainya, memainkan peranan lah. Kita perempuan lah, kita paling senang tau nak bawa fitnah. Kalau kita tak jaga diri kita kan, in all aspect, diri kita, badan kita, muka kita, mulut kita, everything, then banyak fitnah boleh berlaku. So insyaAllah lah, semoga Allah pelihara kita semua. Amin. Amin. Thank you so much, Ustazah, for all the insights and all the sharings. I hope it made a lot of clarification for me lah, and also for all of you who are watching or listening lah. Hope this episode has been very useful and very insightful to you as well. So So thank you so much for spending your time with us today. Thank you juga for considering me. I think this is the first time I talk about beauty. I never. But very, very helpful. Inshallah. Everyone yang watch pun inshallah they will enjoy it as much as we love. Inshallah. Yes. So if you have any further questions that you want to ask us, please go ahead and leave a message or submission at darulghufran.org/ the safe space. Yes, that's where we terima all of your questions and queries and any stories lah, basically, if you have. And also don't forget to support our masjid at donate.darulghufran.org. Yes, donate.darulghufran.org if you want to wakaf ataupun infak kepada masjid kita. So yes, insyaAllah we'll see you in the next episode. Jaga diri, jaga hati, jaga iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena heart shape. Heart shape. Dekat sini boleh.